Malolo soifua tārawhalawa I se whapoponga o tala mai I Ausitalia a le Radio Samoa. Walapatai Anthony Albanese I le ripidionea o Elon Musk ia awana I whaalawelawe ana I le whainga pārota le awhaia Australia. I se whaatalanoanga Albanese ma le 9 newspapers le whasiringi ai le pānemi e whaatatau I ngā yo I ngā Musk o loo whaapeo na whaia I pārota whaawau malo. Whai mai Albanese o loo ieitu la whono Australia I matau whaapea mai la tau e whaalawe iai, ma o le mata upula vai e patino na vai tangata Ausitalia. O le vasta ruai sa wha ma wai se finangalo Musk e whaatatau I whainga pālota si amani. Ma o ta uai fo I reri poti le weta ua ina e siria marikuata piriona sa wha o ngā e Musk I le tau mawhainga ina ia toe whaatula I mai I a Donald Trump. Walapata ia Victoria ia whaetete I le namu ina ua matawina le ono a fia o namu o lo lātou whaitu I le whaamai o le Japanese encephalitis. O tangata whemalanga I mai lātou e au maure I tu I mātua Victoria wanga I eile lapta inga. Whai mai le officer sira le soifua maloloina o Taron Riramanthri o le whai ungo o suenga na whaia wailo ai wa wheawea I sono nei le whaamai le tu I mātua o le stete ma o le nei whaamai o noa a fiai I le infection I le whai ai, mai mawhai o na pepesi tangata e ala I le utia e se namu o loo wheawea ia lea vairusi. Wa tā ua I ripoti o loo mawhai o na whaia tui pui o le Japanese encephalitis mō tangata e anga waa iai. Mai reise tutongi, ma ua tā ua fo I leiso na waifufo patino, ma ua iei le teminei, a o tong fitinga e whaititi ai a fianga o aunga o lea vairusi, mai ono mana o mia le inu mia o ni fuala au, ma tā o fia foi I le whale mai. O whaisi whātua I o whainga malanga I le soi trains I sini o na o solo te te o lo whaanga solo fo e rau whainga ruenga I ia au nanga. Wauna ia pāsese ia whātua I fuafuanga I whemalanga I aipe a whai e mawhai o na o le poloka ma le whātua I o whainga malanga I le so. O whai loa le Transport New South Wales, e iei se vaenga o le ala tele o le train o lo mana o mio na whaia I ngā ruenga wharerea I le whai tua Homebush ma Bondi, pei taiwa le o fia awa iei le o whai ngā ruenga e le uni, le Electrical Trades Union po le ETU, I le whainga o li pea I le pōna pō. O se tasi leo mafua anga le whaatuai o whainga malanga I le so, ma wali patia le ABC wa whaawau peo na whaia ia te te e lau whainga ruenga, e ui le si itanga I tutongi na ofo mai e le malo I lau whainga ruenga I trains I le aswana nafi. O whautua ina le malo tangata a whaia mawhai, o na whainga ruenga mai le whare mo le teminei, o le awhiso soani tere rea I le wha mamaina o le avenga o le whaititia, o tangata whemalanga I trains. O ta ue le ABC o le ofo na tuwane lau whainga ruenga I le aswana nafi, e se furu toru pasene si I eitu tongi I tono le whātau sanga, mai le o mautu mai se tali le uni I le a ofo. Ua whaamatala le tinao se tene titi e whātau sanga le matua na o sfa ia se taifau, le tā ua le mata I tūre lei o taifau I au tawhane o le whanau. Whai mai le whaamataranga o le mata upule asa iei le popolenga o le atina I le ola o siana tama o no le whaalaulawe na tupu. Sa whai malolonga si ainga I Quindaloop, e lata I Dunsborough, I le tu I saute o WA po Western Australia, ai lipatia na vaia se taifau o le tu ainga o le Rottweiler, o mo e anga I le tene titi, ma toso le tene titi I le sami, e ui I tau mawhaingano na ainga e ave e se mai. E te le vaenga o na tino na afia ma whaabave atoa I le wharema I Perth, mo se tautonga whaabave wa whaia, a wa whairoa le pūlenga whaaloto I whale le whaitu lea po le council, ua whaia nei le su e ngai rea mata upu ma ua mai a whaalalo le taifau. O le whautuanga le tinao se tene titi au na sira I tūtau le puipuinga mō tangata uma I si o manga I ei taifau ai mai se lava I le whanau. Ma ia malama le toa tele I winga o mea ola a wai ei lava le teimi e onga o ngā ia a fia ngai le soifua ma afua mai ngā yo I ngā mea ola ai mai se lava taifau. Talamulumuri pe amane ono se furu tau sanga, o se tamawa mariona o se whalablawe tau taawale na tule mai le fiafia na nafi I Lithgow. Pa mai sa ia ave nātu se taawale o le tu aingo le Toyota Corolla I Castlereagh Highway, a feto ai ei masai se taawale o le Land Cruiser po le iwa le pōna pō maana tong fitia, e leo lea tangata peita ina maniulawa I se teimi mulimuri ane, pe ona whaamania mai e leo I New South Wales.
o lo whaataria se whaamauninga o le ua fia a o le avata avalo le Land Cruiser i lima su whātau sanga e manua miti. O lo wha awau su e suenga i le nei whaalawe lawe. A o tala nara radio Samoa mo lau whaafonga mai i le nei e solu. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea amatai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu hi aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se aina. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha amalo si au, ma wha amanatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Samoa, kasi lima i wakuru amo. O te ofolofa ma whaatalofa i a te oi le nei fo i a wauli o le o ngā tutonu ngā le mū o le nei fo i vai aso. Aso lulu le nei, aso sfulma le lima o Januari. Lua afe lua sfulma le lima. Ia wa afa le vai aso, a wa afa i fo i male masida. Ta walunga tuaile o unanga male tutua, o le fitalenga i a fonga mua o le vaibonga, ia po le fitalenga fo i a se Manu Francis Ioane. Ia talu mailu tō maafutanga i vai ainga o le uli o le so. Whapamboe o lo manuia oe, o lo whapenao na solo le lei i le ngāruenga wa o le fo i ua tū la lata i le ngā ifo whaiva o le atunu. Le nā, o le whapuponga le nā o le tātou po le karambe i le so. Ua ngā ifo whaiva o Samoa i na ua tū la lata i le teimi fo i engotoa i le la maanga i atu i o. I le tūlangi sifo e malolo ma mapu iai. Ia, whaatalofa alo ia i le pa ia maurunga o le tātou tunu. Ia, maise fo i le loloa, ia, ma le mamalu le tāwhatolu, pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia foi ma mamalu wha le atunu, ia, o pa ia foi ma mamalu wha le atua, e matua ia i le tuu ina ia mawalunga, ia se vi inga o le tātou tapa au siri le rangi. Ai, o le polo kalame mua le nei o le malu i fale, le ua mafuta bai ai ia le tuafine ia e mele, ia, whapea fōi nisi o tātou mālo se teimi o mo mai. O malu le whale, i oe, o le porokalabi mo le lua awhi lua sifurma le lima leo wawai atu, fia suru le tino wawai atu o mafuta mai. Ia le tua whine le whalitua ia e mele palamo,
o te whaatalo whātu, ia mawhualo whātu fōi, ia ma whaamanu atu fōi le tausanga fōu, ia to e wale haere I kai ao o le kaimia kua ia le tausanga fōu. Ia, wālola soi fua manuia, fio mai o le tāpora kalame mua o le nei tausanga lua, whelua sfulma lima, malu I whale. Tālofa lava. Le fonga o Samoa I le nei fiafi. Ia, mālo soi fua manuia, ia, pa manuia te fo I le tausanga fōua sa o le ele I tua I le tausanga o le lava tātou te ia Januari o le lava I fōu le tausanga. Ia, mālo soi fua manuia. Ma mio kua ala ia ia se be o fu. Malo le tawata ia te ulfultua me se foi o le nganga o faiva le neito sanga o amatalia. Ia e vi ia I le lofa mo le anga le lei o le tua o lo tātou whenua ai. Ia mo le ola ma le manosi e whaatino ai o tātou tiute ma faiva alo filima e pe o na tofi ai. O hama I le nai tū ma le a inga e me se foi le pisinisi ma le atinae ia ma mea na tutupu le natou sanga o leo o le a tau mawhai e toi whaawau mai le lua whenua sfuma lima. Ia, whaafitai mo le sili o lea lava e manuia ia sa pai ke lisimasi fo I Samoa na o watu ma o e asisi o tina ma spendai le ki lisimasi e maa ngai ia lava Samoa e maa na ia lava si o tātou watu no. Ia. Wala fo e mo ia fo ilu ngā malalo ia ai o Samoa lava le it's home to all of us. Ia. Ia, o la e manuia fo ia si o tina ia o le fo wa amata tausanga o le pei it takes a while for inga le kau amaka I pe when you're on holiday e sau pe it just takes a while to wind up. Ia, sa o le lei awa e le whapea o ame o tupu mai mo pe feo lo tupu le malo. Ma whapera ia le whapevesi fulo ma whawhaua le whapea atalu I sa monkana kula ile ma se o soe ave akula epa. Peka ke alu fo iasi le pari mia ma po nisi mea wha le malo. E ke la kua o e alu vai mom and dad, ai papa mama, ai ko ai o a mea o ro. A mana o mia te tau o le wha le lei mea la na e whai atu fo le tātou tono. O a nei mea mana ngasu o lo tūlai mai. Ngasa a malo I upu whai. Ai. Ta walo walua o ya silo ta bamalo ti damalo to ai Io sa mo la vai o le lofa la vai le mfaina tu o le anga o le tunu ula ma ta so e ia lava le va fia lo ai ma le lofa pe ia inga o mai masan ia o le fo a maternity sang fo ia we look forward to a greater year this year. Morning ya. O me o malava there's always challenges po ani Whawhitauli po ani me o mai it depends on how we look at it. O le tele lava o taimi o whawhitauli it's an opportunity to lai po la asesi me it's sauna sui. Ia. Ia whaalele ia atili ai ia whapena fwele amtanga o le neitau sanga. Ma dia lava. O whawhitauli o lu tau e whaiona tātou tilo. Po ani ni vaenga o vai fofo e mawhaiona fo iai. Ele e tā wotele la le whea ngai pēmwha ma whawhita auria wai. E reisi o lo noa. Ia mamalu pēo le whōlau kai lea taimi ma lea taimi. E iai le mea tuta I ai. Vai taimi fōle nei o le tausanga. Sāmo e miti ai nis tangata. Resolutions of the new year to 2025. Lo i ele tangata o lewa na whaapolopolo si ana se leni malana fōi. Whaaputu ngā tupe. Mo le tausanga lua whelua sfulma lima e tau na whatau se whale. O ni vaenga sili o na tāua e ta tai eilo ma whau mua a ua e manatu o le a whatau se whale fau mo le a inga. Ia po mo oe foi i le tausanga fau le neu a matalia lua whelua sfulma lima. Ia whaatei tele mo le sili mana ia tele tāua foi le fasili le ai mai se o le whatu a mata le nei tausanga fau. Wai fio lolo lava le mamalu le tunu una tala noa ia I le tausanga utuna I pe o lai o le ana sila e tilo le nei tausanga e whaatau nu o I le wha moe ai o te ilo ea uia o le mea mua lava o le sila po le ala o pa keki le iai tilo po le ala o what can you manage po le ala o pa keki o le a setu ai ngā whale te o le a mana o iai o le a fo I le price range e te fia tilo na iai ai pe ai sea fo I le mafuanga e te o le a mana o ai whaatau se whale
ona o te loa ia uia a whaapea lawa te le mafuanga. E te mana o ia whaise o le ase matatia o le atu uiai. The why will usually determine po le ale tato me o le a whaiai. So I believe it's, once you set a goal o le tausanga nei o le a whaatau nu o le mafua lea puanga o le whaatau se whale. Ia te tilo palalo pakeki o le ngale o le talanoa ma se mortgage broker or your bank. What can you manage? And is it manageable i lo seleni la moa? Ya o le situlanga e tilo yai o le ale tato deposit la yai. O le ale tu ainga seleni le wa fa mo e fai ai le tato deposit. So that could be a whole lot of avenues e tilo yai. Ai tāua le malama po le ale o yai se tato deposit. Ia o le si fo itu langa e titula yai po le alo, have you got an understanding o le ale tu ainga repayment a pe o lo pa ke kile leo e titula yai wa yai so o yai se malama anga po wa e fatala noa o le ale repayment pe a pe o lo pa ke kile leo yai. Can you manage the repayments? Ona e kaunga factor ini e tu ainga ne whapea ina i aone yaini surprises i se taimi e o mai o mana saini a whapa wui ka whiwhi e o ngaile ma whainga manage le nā tūlanga. So it's always good to have do a little bit of homework beforehand. So yeah, o tūlanga o malawa ia ma whaina whaatala noa aile i o le tūlanga wa submit ai se tātou application so you have an idea. O le ale tu ainga repayment e te silafia e te managing I lau tupele mo mai po le seleni le au mai sono le ainga. So once you have a look at your budget, a whapela o le tatou pakekinga iai wo iloa o le amount lea, is it manageable or is it going to achieve le tau o le whale lea tatou te tilo iai tu tau? O vaenga o malawa ia te sauna tu I tono o le tala noanga lea. Ina iai se tatou malamalama, we do a little bit of homework I le amatanga o le tau sanga le nei ia o le sipo I tūlanga po whele area le te mana o e whaatau wai and I say fo. Do you have an understanding I le area le la amana o e whaatau wai lau whale? Is it easily accessible pe a whape ian e ainia walo mani au whanau e tilo ia onga? Is it in the area le onga le mana na o e awa ye tamaita? So there's a whole lot of factors e te tau na whaatala noa. Pe a whape o le tūlanga le lewa ua whaamoe e whaatau nu o iles whaamoe le nei tau sanga e whaatau se tātou whale mua. Mali e langa tāua tele a whapela lea ua maua le 2% o le tiposi. O nisi tau e tauna e tilo iai. Mana ia tele le fasili. Tu sa o le 2% lea o le o te ilo I se taimi le fasili le malo le tunu. E whaafenga uloa lau e ila o 2%. So it's a very good question. O le 2% lea e whaatatau I le tau o le whale lea e te mana o ai. Se whaataita inga mo le mamalu le atunua whapea o le tau o le whale lea te sila iai e miliona tāla. O lona winga o lau 2%. E te tauna 2% o le tau o le whale lea e te mana o e whaatau. Ina ia whaamala mai lea tūlanga. So mo le tali le fsili a whapea o iai lau 2%. The bank will be very favorable I lau 2% lea. Ona, it means e sina flexibility la titi lava I le lato criteria. So which means a whapea se whaataita inga o lea tūlanga a whapea ia foi. A less than 20% low deposit, the banks will only in most cases consider tasile tangata e board I tato. Nah. A whapea e 2% pe lunga atu low deposit, the banks will generally allow 2 borders. In some cases, it's all the borders. So iaina yona flexibility la titi lava. Ia o le si po tūlanga e titila i le bank. O le mana I o le 2% o low deposit. E iei special rates a le bank le iei. Se whaataita inga I le taimi nei. O le special rates le iei. Generally in all banks, mo le tasi le tausanga, pe afa pe 2% po I lunga atu low deposit, e 5.69.
Ai afa pe I lalo I Fixed. follow deposit le lua se fulu pasene. The normal interest rate will normally be about 6.19. On the popo la ia I le margin extra of interest. So ia umai. Wala talata na ile 6.5, 6.7 low interest rate. Madi. If I singa te leo le se singa le ya. So o le si vaenga na a ia fo isa lua se fulu pasene deposit. Most of the time, but most of the time I would say 99%. Ele mana o mia le bank's evaluation o le fale le ala fata. Wai to ya we fo ile se seleni. Wa le evaluation le mana o mia ile tangata le o mana yelo na le stala ile watu e value ba ile fale tonu mafafo ona fai ile le la to estimation o le value o le fale. O banks malavala a fa pe la loifo le lua se fulu pasene lo deposit. O le valuation there is compulsory, ele negotiable. O lona winga te tau lava na yeso sele ni whaanganga a wale pe ino le valuation le on le estimate cost of valuation, it depends for ile tele o le fale. But they generally range from le afe lua se lau ana ile afe lima se lau. Ai afa pe lua se fulu pasene po I lunga lau deposit. 99% of the time ele mana o le bank se valuation unless au mai lea foi e tira su enga le bank pe au mai foi le sale and purchase agreement o yaini tu langa foi le tira tu le bank pe concerning pe au mai o se declare tira tu le licenseina, so that could be a red flag in the bank. They might ask for evaluations it's almost fai pe is it pe te tau ia la tōna take on le fale pele ai so tūlanga umara vai there's extra costs te tilo ia ile mamalo le tunu pe ai la loifo le 2% lau deposit ai lunga le 2% lau deposit e te le lava le flexibility I criteria as a bank se umalava e mawhaiona tātou te tilo iai Malo ta ua tele le ta tele noanga le I le vao oe ma ainga ia ma le fale tupe foi. Tele ai le ngā ruenga ma le teimi e ta ofi ia ma sefe mai. Ia ma le wha mamla mai na foi le ngana I tātou. Ma mamla ma le iai ia nai te mamtina matua. Awa o la tōune na o la iai le tupe ia. Yeah, your first home loan. Clarify criterias and eligibility. O ani tuunga, ma iainga, ma ni vaenga e te anga vaai. I le whaio sen no ngā tupe lea. Okay. Whaktai mo le sili o le first home loan. Tu sa o le tūlanga le involve le kainga ora homes. O le first home loan na paulawa lea o le awala o lea ma whai ai o na whao ngā ina e banks I le 5% deposit pe awha pe o iei so o lai e le so deposit le taimine I 5% pa te inga pe awha pe miliona le tau le fale you are basically looking at 5% o le tau lena so 50,000 o lesi lava e ngā tau tele you must be a first home buyer e le mawhai na whao ngā ina pe awha pe you already own a home o umana yei sesi o fale na yei more. So it must be for first home buyers only, a New Zealand citizen or a New Zealand resident. Ia o lesi tūlanga tāua lava, o le tūlanga leo le tatu tupe maua po le income. O le criteria la you must earn no more than le ivas fululima afe, e leta saua na ilunga atu o le ivas e fululima afe lau tupe maua. Pe afa pe to tasile tangata le apalai. So afa pe to tasile applicant. E mawhai ona consider under the first home loan. Pe afa pe la loifo le ivas fululima afe lau tupe maua. Ai le aini o walo. Afa pe o oe you're a single e to tasile tangata apalai. Ai aini o walo, regardless po le ale to tele. E mawhai ona avelo application provided le tatu tupele maua, it's no more than le se laulimas fuluafe I le tausanga. So first of all, it's afa peto tasile apalai, ele o yaini o walo, o le income and no more than le ibas fululimafe le tausanga. Afa pea
o e yaini o walo e to tasina oile apalai ia e iwa a se laudi mas fulu afe i le tausanga low income e te sauna i la loifo. A fa pe to o lua pe lunga atu le fa your applicants. O le joint income fo i e le te sauna i lunga atu le se lau limas fulu afe. So that's the main part e tele na I've only approved got an approval for one o le mamalu le tunu o ne whaia singa moving o le criteria le avaenga pare o la po ia le avanole o le mana ia le first home loan le ona they only charge a 0.5% of what we call a low equity margin, which e mawhaiona add i le mokesi. But with the bank, you will qualify o e mo special rates, special rates ile na tatala no mo moatuai. So even though o lai lalo le 20% low deposit, na pau lava leo le tuainga application na whaia i le bank, on the offer special rates ia oi, if you qualify under the first home loan. So ole mana ia la lea is because mo ilai lalo le 20% deposit, but you will get the special rates le off the bank. Ona ole lato, I guess it's an arrangement between kainga ora ma participating banks le yai le tulanga le. So ole mana ia la na ole first home loan, if you qualify, ava basis if you malamala matili, ia ole e mawhaila mona vile mai ona wha malamala matili le ole tulanga. It's a good opportunity le mau. Ma lo fa tai o le nai si le mai le mamalu le tunu i lunga o le tatou screen. O lo iai i le numera na ale faltua ia emele. Tango e vande sau pendi mo se pepa. Ia e tusi fa le o le fa pi la ia le pusa isa po lo mo le microwave o mea te fe pasia ia ma tau i la vai. Ona e vidi lola ia le faltua ia emele. O lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o to fa fonga numero na o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o le fretua ia emele ia o se alo fo o le tatu tunu ia wa anga va i totonga o malava o le fatawina o le fale e mafeutonga inga ma le fale tupe nga lo ngofo mai fa lo lo pe fia le bela la ta o tue e mele ia te o ai fia fo le me o lo mana o mia e le to ainga ia o le tataimi ai fa afte yatu le polkalame o le malu i fale awa o le tāua le nā. Ia o le iai o se mauta e mapu, ma malu iai o tātou ainga. Fale o Housing New Zealand, na whaia mo le wha moe, na o na mapu iai mo sina vai taimi. Ai le wha pe ke la koe ki whanga ua i ngā ma e ulu duolai, ma e ngofo i ngā i le si lima se furu kausanga, whāu ngā kupulanga, e le iai o le aunga le nā o le wha moe, o le Housing New Zealand, mo le kainga ora. Te watu ina. Toi whaifo i marapor kalame le first home buyer e so swadi e tuai. Ia, tawalunga baia e oe le whaletua le tā por kalame o le malu i whale le nei a solulu. Ia, ma le por kalame mua le nei tau sanga lua fe lua sifurma lima ma le whaalalo e mele. Ia, whaapteitele lava mo le nei a fiafi le nei avanoa mana ia le amatanga o le tau sang fau. Ia, a iai lava se fasili ia pe on amata le nei tau sanga fau is a good opportunity a mata ona tilo po ani matati ai mapai ona patau nuu le nei tau sanga, and the beginning of the year is always a good time. A iai lala se fasili po le ase me fia mala mai. Ia vili mai, a le mwhai ana vili mai, you can text me. Pe emaili mai foi ia o le emaili is emeli.palamo@loanmarket.co.nz. Po le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia manuia tele malolonga o le fiafi, ia whaaftai lava mo le avanoa. Whaaftai tele whaasoifo ia tā whelua i fo i le asolulu al vai asfou, ia ai whaatō whaia soifua. Ia le nā, wa mai antul tanuanga ia male whaletua ia e mele palamo. Ia, o le tātou rua i Port Kalambe leo le nei fo i tausanga o le malu i whale. O le ua a whatonu ai lava malei tū lai wha, ia ai tutaloa, mataula ai, ia ma le sā fulau o le sunga, ia. Le malu bob, le malu whatalo whatu, whamaduia atu fo i le tausanga fou, i lau fionga le swafa, ma lo le soifua maduia.
Pai foman wia lo fionga sa vea, ia whaatalo patu fo i pa iman malu tatu watu nu i nei a uli, pa tai lapa, mo le, mo greetings, yes, thank you, sa vea. Nā mai ia lau tausanga fau ma lau kirisimasi ia pēna malanga fo ia pē sa mafuta lava ma le ainga. Iue, tele mafutanga ma le ainga nei, aso malolo le i pai malanga atu se mea, malolo alfale ma ta pena. Iue, awa pe au mga luenge tau le mauan lava no po se teimi mo pisi tausanga. Iue, wo wha nai fo i lea teimi, ia malis fo i me, o le sefe o le se leni, pe o le sau no tina ya emele, pare to ya emele, sefe se leni, awa se wha mo spato se fale. Iue, Malo, me sili nā o wa wawa ia te fo i sulu le tino i lau fionga le suafa le malo. Le maua le malosi, la le lei, ia ma ua tāpena fo i e tau te tāmomo e masava vali, a wa ale mea ka mua o le lava va, ia ka kusava di vali, ma kōre sela le nei fo i tau fetulinga o le tau sanga lua fe lua sifun ma le lima. A fai o le e te tilo nei le marketi mai lava le taimi lea na malolo ai. How is it looking at this point, the housing market? Se taimi le nei, o le asa usila ia i le taimi le nei. Io sa vea, i le taimi nei, o le marketi tau sanga lea ua te e lua fe los fulfa. Sa tau whaia ua tau le vave le alu le marketi, rono inga ua tuai, ua tele fale ua pa umai lalo tau. I ua whainga tā fo ia finance mo le atunu. Whainga tā meo pre-approval ma home lending. A wale, peon tō tala no ma whaltua ia emele o high interest rates. So sa whainga tā le tau sanga loa whe lus pulua. Ai tā o meile i masina ia o Novema ma te sema, a mata na matau wa aia. I te leo tangata i le pa o mai lalo interest rates. Wa mata na tau pisia i tangi o telefoni. O tangata wa mata na wha solo mai. Ia, wa tele ai nā vai taimi Novema ma Desema o tangata o whesilingia ma sue. Ai tau tele i wa aia i se increase of sales. Lono winga. Sa tele a ia inquiries, sa tele a ia whapesili mai tangata. Ai tau le tau alu whaale muale whatango whale la tau. Iwe. Ale ala so tulunga e le taimi le nei. Is it still a good time now to buy a house? Yes, savea. Ma nea tele whesili. Awa i tātou polkalame i wutea. Sa tātou tala noina fo i le i tausanga ia sa mawalunga i tau whale. Luafe lusfululua, luafe lufutasi sa o ilunga i tau whale. Ai mai tausanga na sa solo mali e mai lalo i tau whale. E o mai teimi nei, luafe lufutolu, luafe lufulua sa toe pa mai a lalo tau whale. O mawalunga interest rate. So, o lau taltonunga, ia au lava ia, ia au lava ia lau manatu. E le lei tele teimi nei e whaatau e whalea tangata po ainga, ono lea tu mau ai lalo tau whale. Awa, e iai le teimi e toe e lunga tau, e iai teimi e toe whaasolo ai lunga. Ai masalo o amatanga o tosanga nei, mal whaasolonga ana i le lua whelufu lima, o le atatu va aia se whaasolo i lunga tau whale. So, i le tali al whesili, it's now a good time to buy a home. Ia o lava i malau tatonunga, it's a very good time. Manu lei lalo tau whale. Manu foi o a matana, whaasolo me foi lalo ia interest rates i whale tupe. Ia, awa ana mele mai ta watu nei, o lau sa lalo interest rate, a ua lai titi le marketi wa le whatau whale ia tangata, le whatau mai lea. Ai, o le asau tanga i malsisila i ngā ioinga, vo ia tangata ma le marketi, i le taimi leo lo ia io au tau whale tatala, vo lele ma whaalawi leo, open homes. What are the activities that people are doing around at this point?
Iwe sabe pe ole weekend le te asa a matete le open homes for a lot of real estate agents. Ya o lava open home wa mata na wa ai ile o mai tangata wa mata fa solo mai e suinga mai to sanga le mo vai sa tau le ai do telenisi ai o le weekend le na te a ia ma le vai aso sa le second week le o tau sanga wa mata na pisiale fa fisil me tangata I fale le te fa tau te mini so o le tau e ali me se ta mai lo na even the first 2 weeks o tau sanga wa mata na fa solo mai tangata wa mata to mai buyers in the markets ona o la tau tonu ona wai lo fa solo mai lalo ia interest rate il mesa ia Madi la ta wo tele for mai wala no fai tau to for easy magazine see about the location they said that more real estate more fato expect a prediction or a leile market somehow or a leile market mo to telen tanga to inquiry ile fato mai ilesi ila matanga le afa mo le de to sanga lua felos fulimo las tanga imelsila ya ile malu save ioe e moni matonu o la fo ia na tal tonu awa e mafua mai ia I pa mai lalo interest rates here. These interest rates control a lot of things in home lending at the banks le fo intala no ai fatu ia e mele o February o le e fua e fai fo I lesi announcement ale official cash rate po le Reserve Bank o ina fo I taute lo fo ia pe to e fa solo mai lalo ia interest rates ia I faltupe so ia ulava ia o se mea lele awa ole tato va ia le pa solo po fa nga solo mai o buyers wa awa wo fai ngo wa matsa na tatala fo ia fai to a bank wa fa fai ngo fie fo ile mesa ia I tau sanga I o mavai o le sila vai na ta wala I filifilinga ma ngayo inga lela fa ideia o resolutions a inga ma tangata te totas la fa tau fale o ani me mombua la vai tau na consider ia ma ave I le fa mombua o le fa ia la fa unga le yes I think New Year's resolutions a wow tele fo o tangata sa e sa no fo I amatanga por kalame sa mo miti fo I li tula le fa tau le first time ia o lava ia I nei o tatu ainga mo tatu tangata o lato fu po o lato tava va I tau sanga I o tea ia abatua ia le I le fa malo si anga I o le mo deposit o le step mo le deposit ma tala noa I faltu ia e mele pe fa pe fea ona tato pofua tu fa tasi se apalai pe poani awala o lo sida pe e mele awa ele tutusa ia tangata ele tutusa apalai ele tutusa ese fo ia level deposit o lo ia tangata o sa wa fotuanga a mesa Il whaonga ina le melo Kiwi Saver. For your New Year's resolution, whaonga le Kiwi Saver e whaaputu deposit tu whaatasi ma se tupe o lo sefe. Any savings tu whaatasi. Ia ona vili Il whaatuia e mele. How can you help us? How can you help us? Can you find us a pre-approval? Oilea awa oina e mo lo pre-approval. Pe o le mea mo moana fino whaingata. O le mea ale o le approval mai faltupe. Mo lo le approval. It's half the battle won. That's the most difficult thing. Ya ulava ia to tele o tangata. Ele ngata tato ainga, but for anybody at all, tangata isi atu nuu, tangata ma isi atu nuu. Lau te va ia inu. O le pe o le mea le o le finance ta ua tele. So for the New Year's resolution, I encourage everyone to seek out advice from people like Emily, home loan lenders, mortgage brokers. How can you help me with what I have to buy a home, buy my first home? Malo, ta wo tele. Le uta baba ya tunai. Afa pela wo yai el fanau ya te ulua, wo matutua el fanau, o leo wo yai le falo le ainga,
o lo fe lolo le equity lunga le fale e fa na so swadi i le tama ma le teine po ni so la fa na wa matutua ina ia fa tau se fale mo i la tau as an investment or otherwise mo le fa ngaina. Yes, ta wa tele mele equity a wa a pea o lo yese pa leni o le fale i le mokesi, but your side of the ownership po le ale pa leni o le fale le te owninga fai pa tai a fa pea o lo fale value le miliona ai o lo to yese pa leni i le bank tolu se la wafe ia pitu se la wafe na o pa leni la tau ne fesilingia il fatuia emily. How can you help me with that balance to buy my use it as a deposit for my children? Fa feona ona tatala ina le ile paleni le toi il matou fale fa nga ina e mawese deposit fa all se fale el fa now. So that's one option po ile e mafai ona sosoanele ia faltuia emele ile fa tau ino le o se fale el fa now au lisi option leo te vai il telo te o fale a matua e mana na o foi e to tele fa now, so it might be 2 or 3 alo a lungali a matutu mana na o e fa ta watu fale ai o le paleni po tupe maua mai tupe mai maua mai e me fai po na fa solo il fa now a wala to deposit mo la to first home. So ia wala ia options ma e to fa amna to ba ese fo ia situation nei tatu ainga mana nei tatu tangata e au ona fa fesili pe ia malama fesili tangata ia pe ngai ma fale tupe ia il patua ia emile malo ta u tele le fa longo atu fo i wa pe ono fo ia tu ia la ina i matu la e fa ma fono mana ia la tu fa na u se me fo e fa il tau sanga le pe ona saudu ile ati e ko po fo ile o mosese pe mai Samoa, fai stato mea phone nei tau sanga, ia ila se mea fa pena, lo ia ile manatu na nisi te mamtina matu o le atunu, le whana o mai o le atatu tala no o le a whatau le whane mua o le tatu wainga, lua, ia po le a whaongale equity e whatau o se tatu investment property, ia po o tau fo le whanau, a whapea o le ititi tele le whane, la iti fo i potu, a ua wawena matu o le whanau. But now, me on space, how can I upsize my home? Nāne me tu tiro iai. O mea e aon tiro mumu iai o e pei fo ia le o talanoanga mumua o le equity fo ia lava. O a apea e faise market valuation I loa le pāleni o le equity le totoi po se tupe mai mau mai whaatau atu fale. O mea nai mo mo ona tala noina I le mortgage broker a wale apalaina o se home loan mo le fale le fio e whaatau. So lona winga a whaapea o se fale tolu potu moe a whaise whaataita inga tolu potu moe mana o mia se fale lima pe ono potu moe. So a much larger home. I whaapea lau le much larger home nai e lima potu moe o sa sana tau o le miliona luse lau. Vai whaataitai. Ia, nono winga, po lea se tupe mai e maua mai whaata watu o le tamai whale lea. O le tupe na e ngai o iai le whatuia e mele. Ma le whatupe ia tau maua se pre-approval for the next house. If that makes sense. E mawhai au na whaau ngā le existing home po pāleni po tupe mamā le totoi e whaau ngā ia maua le deposit o le si whale fau. Awa a mei tau le fau o whale fau le fia whaatau. It's going to be a lot higher in price than le whale le iai. E iai ale se singa o tau o whale e lua. Ai o le fesili o le whiu e inga. Tonu, how much money would we have left over from the sale of the first home so we can deposit the larger home? Malo whaatai tā mua tele. Se whamole a le malu whaima whaero I whanau lau telefoni I le whaafonga anga le tunu.
le ia whaingofio na lātou manatua wha mole. A te sa vea o lau numero le o lua lua, tolu ono o 525 o lua lua, tolu ono o 525. So o le tu lava le mwhena o sosane atu ai, o le sailingo le fale male bava ai ilo i fale ia mana o ia tatou ainga. Ai o le tulanga mo lava lea. Ta wao na wha mau popo ma wha mau tumu mo le finance. Ai tau te le eo atu i le tu o le sailingo le fale. Malo, whawteitele lava le malu Bob, le malu, ia, mai le tātou real estate, Ray White, ia, o lan telefone le nā o tātia tuilalo, o lua, tolu, ono o 5 lua iwa fitu. Ia, le nā, whawteitele lava, e mo le tātou talanoanga, ma le whaamaru se au fo i o tātou tangata, ia, maise nisi o lo moemiti na ia whaatau se whale fau mo le ainga, e le nei tausanga fau lua sifurma lima. Upu muli mai lau whionga le manu? A taisa vea, ia, le ai e whaamanuianga tele mo tātou watu nuu, mo le tausanga ua tātou a matai nei, ia whaapena fo i lau whionga sa vea, ia mal to a inga, ia whaamanuia tele le tu e whiauma, ngā luenga fupanga mo le tausanga fau, soifuma i manuia. Whaaftei tele lava whaasoifuia, wa ia manuia. Ua tata mai a tata uleia Le mafutanga a oe maita A vea lo uleo e whailea ngā o usao Ia le nā, wa mai atu, ia le talanoanga foi ma le sunga, ia le malu Bob, le malu, ia, whapea foi, ia le whionga, le whanatua, ia e mele palamo, e le tātou por kalamo mua le nā ni tausanga lua whenua sifuma le 5 malu i whane whataua ina o le iai o se whale mo oe molo ainga e te malu ai pe a whai e te muia ia ma e puro ai i le Paolo ia pe a whai e te laina ta ua le nā after ia tu ai a umalo le nei aso i le wha malo lo si maima le loto tele whaawau le nei au ranga ma le nei tautua e tāua tele mo le atunu. Tātou o le pesa lea, o i mai, ia, tātou se e isi vaenga o le tātou au ranga ma le tautua e na ua ngā ngaifo whaiva o Samoa e le nei asolulu. O oe o le ario ora utai mane e fai masuvania i lo ufale tele asoaina pe pale i lo ulu te ufi manupea i lo ufatu o langona ia o lo uanganga e tu maupea i la tamafutanga au e sauea o oe la upele lo uau e mutai o lo umafaufau a fai ai ngalo mai le mafutanga ia ngalo la vai lo li matau matau ia to faina oe ora utau sala o uforingai ua peo se ata ave a mapa pupuni i lo uloto e to ilano ai o le ti apolo o langona ia o lo ualofa pei o
whaalongolomo I so leo ua e tala o le malo ua lea I se manu e toe olo Fale fitu e fale alili male I bata Fape amale atu safata A e fia fata umo ala foane sau afa Ai so I ala vale fetu I ala E anga foi fanga tama e masani le tupulanga Faamane ene Awale mino I tele Ai te uleta alo Malelo to maulalo Oli oli mali Awale pisa o Pato aviviri Ole toa inga ua malo Tupumata mali ia Samoa Le paima le mamalu ale afia Usile mai moa malalele ia Samoa ua siwa siva Le tau pau masiana ata Mate uma ua feila ila Oka waka ia lota somana ia E ua matale lale masina Ua usoso mai lunga o maunga Sulungi ai umalela uelele malesa miula Tamama teine ia pepe se masisiva Ai ai ulila na fioma Le tau poulela lele o Samoa Wa matala sile mai mua E ua matale lale masina Ua usoso mai lunga o maunga Sulungi ai umalela uelele malesa miula Tamama teine ia pepe se masisiva Ai ai ulila na fioma Le tau poulela lele o Samoa Wa matala Alo e whaafonga na tautua mo oil si whafonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulima I watonu a mo I au kilani e na ua to e fitu minute o na tā leo le itu lai lima. Tā fo le itu lai lima I le whaapoponga o tātou telefon I vai whanua, po le whaapene tānia, po le ngangana fo I a Samoa. Ia, o le mea lama le na e o iai. Patalofa I le sunga a tulitau, ia, masiana mana mea, ia, me se foi o le tātou au Sava Valley, ai Avondale. Woloa aso tātou te le ito e Sava Valley whaatas, ia e wha moi moi. O lo o manuia, ia le uso ia whiri mari, ia wha pia foi le fionga I le tomaita ia Fortino. Ia male to atiri le tātou au Sava Valley, whaatalofa tu I le tina ia Malelena I Greyland. Ia, masio la tau fo, ia inga ma whaamri atu le tausanga fo. Ia te utou uma o le tātou au Sava Valley. The Walking Samoans I West Auckland, ia po o I Avondale foi. A whai o iai pēr, ia ni au Sava Valley, na whaavai atu I le ngai o inga a le Radio Samoa, I le tele o tausanga watuna I atu. Ia, whaamalo ia le, whaamalosi, no e mo ai le whaamalosi tino, ia ma mo ai foi ma le avanoa, e whiloa I atu ai, I isi tamam tina o Samoa, olo outou, Milo tino ai lava I Avondale, New Lynn, Blockhouse Bay, ia, ai totele feo ai, la mawhilo ai, ia ma whaamasani, ia le na, ole, tele o le ngaunga o saa au mai, whatali se whai e mua tua, ia le telefoni lea, ale tua fine, ia e mele palamo,
le olo o mana o mia mai e na mortgage broker management o e mele palambo o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. To e whaafonga le numeral na o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Nei ai le awa uli. Sa o wanga iba i ina i le Colisio Avondale. Se malie mai ala ia le awala le nai o so mai tua o Holly Street. Au te taunu mai nao, au te mana tua sa au whaia le tala. I le pōtonu wale o wak le tai au le aso lulu. O le tai au le nā o le tausanga fau. Lua afe lua sifurma le lima. Tai au tonu wale nā. Sa au sauai. O lae tumu ai ina le ta vale fale mai. Ia ma leo. E na o le lua lava fale. E vai ia le gate ale a onga o le Avondale Intermediate. Ma le fale lea. Ai te i o utoyoso tuai ana lela. Au vai e loa i meo pale ma teufunga la au. Ia ma meo oisi lava teuteunga lo tātitia i au tafo. Aini whala au mani pale ma se whakoluse na watu ni tangata matu uai. Aina mawe ana toi o mailo o mawhauwhau. O i tonu wā lea na maliu whasi aile tina. I le whale lai tu atu. O ina. Ale winga la lau tala. It was so close to home. Tō tele sa moe lalam papa au i le li o le nā i me iei Avondale Intermediate me Avondale College. A o le whasi o te e le tangata lon tōnu. Domestic violence na o tala noa tuai i le mata upu le nā i le aso na soai. A o lea e ngalo ia tau, o lea o tu tonu ai numa o le fale o le ainga ma le tina na umailo na soifua. I le amatanga o le tausanga le dei. Talo fai. A o le amatanga foi o le tausanga. Lea na fai e sisi foi ta maloa. Tatui le naifi tu lau whaafonga le tunu ulon to lua le loe Hamilton. Wha manu alia ai malispepe. Li liwi foloa i lona fafine. Wha uma le ora o lona fafine. Tu i tonu le tāwale. Wale alu i leo ma le police station i Hamilton. Ai saua i ale tāwale ma le tino ma liwa lona fafine na ia fasiotia. Tu lau whaafonga mai le atunu. Ebe tau tia nei me tu lai mai. I le aso mua o le neitau sanga o Januari lua afe lua sifurma le lima. Ele umi atu aso lua aso tolu ai moria i fola uli sa mo. Tivava aie. On the very first week of this year, 2025, to mua lava i mala ma mea whaingata. Lea lava lae saua i lava le teimile nei. Ngase o malo leo tātou wa siasi nei i Samoa ma le mea lo tupu mai Samoa. Ta fefe, o le mea foi na fau e istangata, ma le manatu o lae sao lātou langona, ma le mea lae tutu ai ina ia lango se mea e afua ai ni mea le leit. A le la uo tau sinsila atu nei i le wheta alolo ai ma le whekolosi ai ma le angai o tangata e wa ai le pale mia ma tala doa whaafasa ngai ma lau lua fasila whai ma le pale mia. Nā fo la uo tau sinsila iai. I suwinga o la ngona ma manatu o tangata. Ma le i tu e a ngai ma lifa iai le lātou manao. Ma le lātou talitonunga. E lua la mea lea o tau sinsila ni iai le atunu.
Awa e tasi ale fesili. Whaingo fie ale tamaita I pare mia I le mea leo o lo whaafasanga I e nei. Mana minstae to sfulma le to lima. E te lango ina hao. I lo tūlanga whaateitai o le pale mia. O le malo Samoa, ma le teitai o le kapeneta. O le tali lava e au mai, o inafo I maua I le unga. O lau nofo e lau tofi minsta, e apa o lau wha ma vai I lau tofinga minsta. Lua la me ye tisile, a lango ina fia me, a ngai o le tua fia me, tau fi mau pea I lau tofi minsta. E le lango ina fia me, a oil minsta, ta atia mai I le tofi minsta, ai alu o I ala auri. La le mea leo o tau sila atu nei iai. Pea no whai atu le vaso na se ma vai atu nei. Pei se te anga se unu ngari. Lau tala le nana vatu le. La vai aso o tuana iatu. Pisa le unu ngari I. Ai wha longo I ai ma mata. Tamaiti le whanau. Ape nā tonu ale mele o tūla I mai le taimi le nei. Ua tau a mō maila e le tina o le ainga isi ta maiti o le whanau. Manga I atu yo. Ia e whape nā fo I le tamau le ainga. Tau a mō atu isi tangata. E atu e tū maupe o e le ainga na wha vai mai ai. Le ulua I wha I poiponga ale toi ina ma le ola matua. Po le tamā fo I ma le tina. Se mea ina matua I matui le tinga. O aso e fia na sāwa vali ai le ala. Pua ngā sāwhia ngai ma I lātou. Sā tuuta I ai le whai ngā malanga. Ai a le langolango sua le atunu. I tāwhai fio le laluranga. Tāpua inga. Ta talo ma talo sanga ma ana pongi e o lava. I le mā au o le atunu. Malanga mai. Tali malo Samoa. Malanga I Australia. Tali malo Samoa. Ma le ainga whatua tua I le atua Samoa tasi. Au te leo whai atu wa au whai tio I le mea wa tulai mai. A o le nganga moni lea o te abatu. Se I tanga I ane ma seu sila. I le whaatino ina o whai unga ma le mea o tau nuu iai. A o seisi. Was there any consideration of every supporters of the Fast Party worldwide, whether in Samoa, here in New Zealand, down in Wellington and Christchurch, all around Aotearoa, and what about our people in Australia? What about our people in Hawaii? What about our people in the United States? Was there ever a consideration? Sa iai ea. Se fuafuanga whātatau. Ea lofa ai I tangata ma a inga ma e lango le pāti. It's only courtesy. O le alofa ma va ma ai I le ainga. Lan mele wia. Tau whalongo atu nei. O wheo ai le whionga le sui parmia I atuala. Te vanga Bonifasio. Ma le whionga I le minsta o le soifua malolo ina.
ia valasi tafito sele. Sa whewa ia sa ili se awala, e toe au mai iai le ipuwai ua masa. Toe au malu manongi o le ainga. Aia. Wa silinga tali i seu. Wa le mawhai. Lea la ua utou sila lava iai sa moe le taimile nei. Don't get me wrong, ele whapea ua whesosori atu, ma lango atu, ma tau mawhai ina ia whaatū le malo. Ona toi whai tio la ia lea, ona o mea wa tupo mai, tero whai tio. O tau, ma lau tau whai unga ua whai. E le o tangata lango, ma le a inga o le whaatua tua i le tua sa mo o tas. Ai whaia o ma leo ma whonga tau mumori o a inga o ma nei ma e na lango. E watu ai le mātou tua lalo, ma wha leo atu la ngona o tangata. E mawhatianga o lo o iai nei. Ai o le malusi anga leo lo iai. Ma le musumusunga le nganga. Le atau sa vea, popole fua i nā mea. To mua i mala. Ai iai le tae ao o le li. E iai foi le tae ao malama. E toi oso foi le la. Ma toi manino le mata o le vai. E le pongi sāpea. Ia fia la ia. Uso mo tua whawhine, a inga, woma e masani, au te asu atu vai malu i puenga. Ia toa le tai. Ia tau fiofi pea e le umaya. E iai le tai ao e malu ai, le ngā tai whale ma le whaulanga le tino. Ia nā, wanga i o, nangolango ina le tamaitai pāremia. Ua umana sao doa le tamaitai pāremia. E mawhai e le vaenga whai ma le whaafalitui a le whaatua i le tua sa mua utas. Oda, whaamuta lona tofinga. O se taitai o le whaafalitui ma le ainga whaatua i le tua sa mua utas. Ai lalo le tula whono. E le mawhai ona ave e se ai lona tofinga pale mia, ona le mafuanga le nei. Ina wa uma le whainga palota. Na momoli ai lola ia le teitai, ma le ainga whatuatua i le tua sa mua watas. Watasi ta u, ma le whaafitingo a le anga ma whina ngalo ma le toa wha. Me le teitai whono i le sunga lauri al mali atoa, ma le komiti, mai lātou uma o sui na whiriwhiria mai le palota. O le amo moli le tofi pālemia, i le fionga le tabaita i South Apito. Mo moli la ia lea i le ao le malo. O i nā e ngata i le balosi o le vaenga whaupwhai. Whaamaunia au maia i tonu o le pālemene. Whiriwhiria ai lea. Ma tā mau ole to whinga wha pāle mene. E rei la se malusi anga e mawhai ai. Se i vānga nā, ua lava whainu mera i tono ole pāle mene. E mawhai ai o na wha malo loma ave ese. A vote of no confidence and having the numbers to remove her as the Prime Minister of Samoa. But like I said, a foi ona overvalo tu ai lava ma o avatu le lava yaso. E ai scenarios ma me ono tupu. A wafoi a o le iusuia le fono le vai aso leo. E mua fei loa i. Tui la epa o le te tai o le tua ngai o le HRPP. Ma le fionga le South Apito lea o lo tu maupea lo na tofi pa le mia o le tu.
O fasili la tu le mai. O ai la e wha ingo e wha o ngā ina. Le ingo le wha tua i le tua sa bo watas. O le tali o le mea le nā. O le mea o lae iai le panemia. O lono winga o sui nā alo ia o le wha tua i le tua sa mo watas. Ai o le ingoa e wha tua i le tua sa mo watasi e pule ai le te fono ma i la tau na wha vai ina le pati wha whai. La tātou sila la i le asonga fua, po le aso lua le vai aso leo. O fea o le a whai i ai fi daunga nei. Tono al mauta, sfuru walu sui o le chapipi. Ai ale mea lewa tula i mai. Lea la o sfuru walu fo i sui. O lo o lango ina le tumai tai pale bia. Sfuru walu isi sui la tau te lango ina. Ia le sunga. Ile la auli ale mali toa. Talanga a toa le lai tu ya tu le epa bale HRPP. A o le tafa tolu. O le tasi vai tolu, ma le si tasi vai tolu. Le lua vai tolu le da. Lea o le anu nofo atu le spito le nei. The official fast party and the what? Le bela na no fatu ai. Oi la le ngoa lea o le a sa ili fai. La le ngoa le na fai. A o le a le ngau sa ma le nea o lo spela mai le fa vai fa tasi ai. Ma tula fono o le mauta. O le fiafia na dei, o lo o fa mawina ai le ba talindoanga ma le fionga le fong fitalai. O lo malanga mai i New Zealand dei ma o lo o mna mia ai se fa talindoanga. Iau no tau fa fonga le iai le aswa tai au. Se ava no le leile nei, o maua ai le ava no. Fa talano ina ai le na fionga i le fonga le fono. O le maunta fono, o le pale mene o Samoa i te whang. I au kilani nei, i le fiafia nā nei. Au tau le sisila la ia i lunga o le tātou televisi. O atai au o la au tau maua i le atou toanga le nātala noanga. Ma maua i lo fo i ma se malamalama anga o le atunu. Po fea o le a ni lifa i ai. Fea o le aangi i ai le matangi. Au le mea matau tia lea o tula i mai nei. Pe au ina whaatuina le lafo lea. E le toi whaatua ina. Ia le taita inga o le pale mia. Male malo. E le fionga le sa whapito. Tasi alau titilo atu. Ma lau whaalongo. O loo iai pea le anganga o fia me. Ia wha wau lona to finga. O le pale mia o Samoa. Ma o mea ni la whai. Tali tonu mai seisi. Pea whai e le wha mawai lava le tamaita ia. I lona loto 48. O le a ia mana o mia. Le whai numera o tangata ia. Ua nga i atu e lango o ia. Ma minista fau ia na whaatau tō i le so. E le lava. O le ale me tupu. O le atala no i atu le epa au le whaia le fono au mai lau lango. E wha au wau lo to finga pa le mia ma le teitai o le malo. Ne mele nao le atupu. O na whaia tulola i le o tu le epa. Wheutunga inga i o le awhia nei. La whai le tā diol. O le tā diol le la whai nei. O le amatu watu uma lawa e lango. Le panota ina ia e tu la i mai pea ma wha wau e a vea oe ma pale mia o le atunu usa ia mai a le paia inga le nei. But it will come in a cost.
It will come at a cost for you. Pia me, sulima min star na ina i ante oe. Au mai ni min star se tolu pe wha mole hero pipi. You see, people, this is bargaining and making deals. Tu sa lea mele mele na whai nei fo e whai ele malo so whatasi. Ole national-led coalition government with Winston Peters, ea maletamo David Seymour. Now when I found to Winston Peters, while it ina le na he was a kingmaker. O ia le na, o le whaatau la itu, o le whai me manita, e mawai malo, ma malo so whatas. Tu sa pe matua ino. I le isi tū leo le tawhatolu leo le whainga malo, lea so whatas i tōtolu le national, lea whapena fo imale. Ma David Seymour, ma Winston Peters. Ai te tau ona malie mai, ia Chris Luxon le pāle mia, i mana onga o tangata nei, e whapena me le la tupu nei. O se mea matau tia i le tala whaasolo pito, o le porokiki, maupu whai, ma ngase o malo i te tonu o Samoa. La whai tu sa o lava tu lepa. You want our support? We will support you on issues and demand, and even votes inside the parliament. Po atu la fono e mai e pasia la matu lang watu. Pon tu la fono fo i e te leba na e pasia ai ako i fafu. Matu te lang watu. Pa walea. Au mai ni minsta se tolu, ni tofinga minsta se tolu pe fa. Ina ia whaitau ane ai. Po o whea na utu vai i ai tu le epa ma le hero pipi. Ale na utu vai ma i ai ia le whionga le sauwhapito. O tau sila la i mea o la tula i mai nei. Ale ua longoina le whono whauwhautua ma malu o Samoa. Tawala tui. Tawala mai i le whilo inga le whionga le konsula i le tai au nei ma le mawhtanga so whatasi a whaiwhi au. O le nā ua toe poto mori futi afu e tas. Le ainga whaiwhi au. O e kale sia so whatasi e Samoa i New Zealand nei au kilani. A le ala o saunoa le whionga le titi whono. Whionga a Patele. Father Michael Anderman Alipia. Lea tau se vea. O le whanonga le nei, i le whionga le tama le malo, le whionga le konsula o au le malo tuto tasi o Samoa, le alo le tunu mawhono. Le whionga ia whimata, le malu palu, salu e whapon le lua. Ina ia longo puia li ilo tātou atunu. So se whata whaitaulanga. So se sui, o Samoa. Mai e mātutua se i o lava i tangata laiti, po pepe, po ai lava, o i fia lotu la sa, mai tātou lo lotu. Wa talo atu te tai, ma le au whainga luenga, ma le tātou whono whauwhautua, le whionga le konsula, se whai se tātou ngā luenga. Ne mawhtanga so whatasi e whai whiau. Tātou mori tālu sanga, ma o lea wa wha mautu mai, o le a poto Samoa i ona tūlanga mau poe e kale sia, sau wha inga mamalu a pūlenga, ali ima whai pūle o wha la putonga, o nuu mai tū malo, i au kilani nei. O le tau le tū lai ono i le a fiafio le sa asau nei. O le a tātou whelua i ai se tātou sauninga lotu. O le a taita ia. E sunga i whawhia ngainga. O le mawhtanga whaiwhi au so whatas. I le maota o Samoa i mangele.
Ala la lea Samoa e le toi tau whaafuluina o pa ia mau mamalu. Mai le pai o malai tele o le tui manua se ia pa ia le wau tupua. I whiri mapule tū. Samoa poto le nā. I ona tu langa whalupe. O la tātou wheloa ia i nā. O le whinangalo le konsula. Ma le tō whai le tama le malo, whapea fo i le mawhtanga a whaiwhi au so whatasi ai ma le whono whauwhautua mamalua Samoa. Awhio mai tātou nuti mea whatasi. Tātou whaitau langa whatasi wa si atu le ngase o Samoa mana upwhai i luma o le atua. O le tātou ngā ruenga le nā. O le tātou toe au ngani le nā i le atua a o le iusuia le whono i le asunga fua. Se ia siasi atu le nganga o le atua, e musuia o tātou teitai. Ena ia whai se le lenga. Ia. Ala tātou o le tātou malolonga. Ona nisi o tātou whaasile silanga. Ma tātou whaatalanoanga whaapesinisi. Fo i mai. Ta tala le tātou leina. Whaasoa Samoa. Saunoa, tulei Samoa. Aisea. Nea ua uma. Na saunoa te itai o le tātou o tudu. Ma i lantou. O e sa taula mua matui matangi olo i le wha maupopoina o le ainga whatuatua i le atua Samoa o tas. A le ua whai lautou whai unga. Whai le whai unga le urungali i e te ai tia i le whanau. Wa le mautonu ai. Ia se te tala le avanoa se i tala noa atu ia le whanau ma ta mai tipo le a tonu le mea o tupu. A o a fo i le ngona. Because psychologically, ladies and gentlemen, if you have this metaphoric and comparison of two parents splitting and having a divorce, where do the children go? The children are left to fend for themselves. We'll hear from them in a bit when we come back after this break.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Jana whana wā tia roa, ua te talaina neile o nanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a Matsamolo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ea, le nā, whawhiawhianga sui whiwhi loi o le auli nei.
Ia a o tāli ai ia le tātou taladoanga ma le tō whine ia po le tamai tai fo ia ati mai le tātou whale tāwale. O le Henderson Carsberg tai ua le maua se avanoa tātou te whaso tai ai. Ia ai mana ia lo wala au e le lātou telefoni o walu se lau fitu tasi, fitu tas. Ia po le angai fo ia i le lātou tuatusi o le se lau le lātou tuatusi se lau i wawha. Cavendish Drive i nai Papa Toi. Henderson Cars ia malana o langa ma le tautua ia ua masani e fo'i ia le atanu. Whatalo whailunga o le alatele, le au ave pasi, ma le au ave loli, ia o le au ave kuria, o le au ave upa eat. Po po lau lava fo'i ka avale na ke whika bia i solo aima e lama solo lunga le au ana. Whatalo whawhapitoa e le fionga ia muangu tia, The Rose Dominico, ia, ma le to telefoi o le au ave loli a le foi company, patalo foi le uso e afa masanga. Ata Frost, ia, ma si o la to foi au foi ngā wenga, lau skula ti, ia, e baise foi le tātou nuu i nai Riversdale, pio da ele tapo i sa ako, ia fa pio foi le fai au ia me, o le tapa o la mepa, ia, fa pio foi ia le uso e a whaladai pupu, ia mautou umalawa o le tātou nuu pe o na whaafonga mai. O le tulanga o le ngasi o ba lo iai le teibile nei. Ioi. Au tātou te popoli. Ioi, tātou talia mea ua tūlai mai. Ai o mea e whaingatā o na talia i la ngona o tangata. O da o loo whebe mea ai, ma le mautoru, pēna mafua i sea. A le lau ta ua tua i ate, o le pēna mafua mai ai. O le whaatau waa i o le mea lea. O le pui e nisi tangata, allegedly, walanga o i le toa i le matau. Le lau wha matalatu. E le aifo i se mea, e toe nā tia i le vai tau le nei. O le foi i whai mai, o mōlianga o le sunga i ala auli. E le ai sona so tanga i le maliu o tu au po le hit and run. O mea o mā ne o tutupu, e mafua mai le, i le oti el tama lea. Ioi, tua i solo, a o lea lava e whewha i tangata. O lo o lau manu ia o lato wingoa. Mama salo mia i le mea. O le tangata rale nei. Lea e yeilo na sotanga i le fionga le min star o leo. Malona sotanga fo i le fionga i le tamaita i pāle mia. Lea o lo o toa i nei i le matau. Aisea. Lea ngau te toi fia wha tepa lea tunu i le saudoanga le fionga le sui pāle mia. Honorable Deputy Prime Minister. Tuala te vanga wha mausili. Bonifacio. Nei saudoanga. O le a ave le wha mua. I le sa i linga o le tangata na tupu o le wha rave malmaliu o tu au. O le wha mua la lea. Na wha pea ai. O iai le fuanga o le a au maini leo mai whawha po le a lava le malu si anga o le malo e o iai. E fe soani i leo. Mali matanga luenga o leo sa mua. E su e ai le tangata le su enga whaapitoa. Forensic Science and Investigation of the death by hit and run of Tuau. Ai te iwa toe sao noa le tamaitai pāramia. E le ise mea mana o mia i fua. Le au mai o ni leo mai fafu. O lo iai o tātou leo e ata ma mai maanga ba ala tau te whaia le suenga.
Mai o tātou foi o le malo tūto tasi. E whai lava i tātou a tātou whai unga. E rei se mea tātou te manao biai. Le fesoso ni mai o nisi leo manisi tangata e se atu. E walu le tausanga, alu le lua tausanga, alu le tolu, wha tausanga. E le maua lawa. Na o le tua inga, ma le masalo mianga, allegedly, some person and one of the most and major suspect in the case is allegedly a member of parliament. Wa mo fo na fa ingoa mai le tangata. O tau sila la iai. I le mea whaatau waa ono so o tanga. Wha le tangata. A o tangata o te tai o le mano. Lea la ua vā i le whangatia i le mata upu e tau. O le conflict of interest. Ma le mea tau o le oath of allegiance. O le conflict of interest o le whete nai o la ngona. Ona e le whetaui. Ona o so tanga wha le tangata. O le oath of allegiance. O le tautonga ma le wha maoni. Na tu uai le lima i lunga le tuspa ia. Ma tauto atu i luma le atua, i luma la na fionga mamalu. Wha pia fo i le tumaita i pale mia. Ele aise ainga, ele aise sotanga, e whaia i le mea lea. Ua na o le atua, ma tangata, e whaia i le au au nanga. Le ala wa ave nei le tau fia wa o masalomia foi. E mafu anga wa lai ona le avatua ni leo i titono le atanu e fisosoa ni e whaile mea lea. A wa ana avatu. Wa leva na tau whango le tangata le whanua i nei ma. E solo le ngutu ma pisa o ma whaitala le anga i le atanu. La lafo tala wha maua lunga i le atanu. Le whasau whalongo nei e le taia. Ina ua whaatala noa mai le sunga e alimoni e leo ngali i ai vālea na mai Sydney, Australia. Ta mai titile na o sai amalon tolu whaku e po whaki. E pua ai al ngutu al nafine. Lau le vāleo lo ia. Lau le vāleo le autustala. Upu whaasau sili ma le wha mawa lunga. Ai tu la fono tu mau o winga tawa loa o whaipule ai. O lo spela i tono le mauta. O lo pui ai o tou i le mata upu o le parliamentary privilege. Le saulo tonga. Whai pea e pui ai o tou ma o tou ai a te tau tono le mauta. A o le taimi e te stepo mai fafu. O le whai totoa le nā o le mauta fono ma le palemene. Lo whaatonu ina i foi o tou tu la fono tau aloa. I o tou whaaloalo i sui whaipule. Isi sui whaipule. Ai maise o tou sui whaipule i o tou wawa i tangata lau tele. Mo a mai, o foi no tu si atu le fionga le whautala i alo ia. Ma ia tali mai i a te au. O le a whai i ai se ilo i longa. Ai mwhai o na whaonga. Le tula fono, soli ngā tula fono. O le tau wha matau. Crimes Act 2013. Ai am. Wa avea le ava atu. Ma le manatu atu o tau ni sui whaipule o ni tangata whaapitoa. Tala no so o le mta aupule nei, o le sori o le vā, talepe le vā, so sofa le vā, na o le lua mata i tusi. A la winga o le whaipule leo.
Le lau munu ia ne le ngoa i nei mea o motua i ai. Ma lau manu i ai. Le nā lava e te sa lotu. Awa o lo tau tala mai le tula fono. You're still innocent until proven guilty in the court of law. E te whaia tala, ma la lafo upu, e le oso ai se alofa o stangata. E te whaolo a tau ai tangata limoni leo o talino atu. Sa o ele o le taimu mo leo o talino atu ai a te o le mea mta upule nei. Ia. E te whaafeala la ngona o tangata. Alan me le whai. Alo a batu le tu o lalo. Lala ufua iai. O eo se te itai o le atunu. O eo se li whai pule o le mauta. O eo le whai lau tusi o le vanga whau whai. Ai a upu ia te lafu. E leo ni upu le lei, mai leo ni upu e tupu ai se file mō. Mana nofo le lei le atunu. Na o upu wha tupu masei. Whaolo a taua. Wha tupu ai le vevesi le vā o tangata. E ale taime mawailo iunga. Nau na o wha pēna atu. Te le whai atu lai sisi ma tau po a o lo i unga i le whamsinunga. Whaftai o lea o la langa le whamsinunga lea. O le mata upu lava le nei i a te oe. Lea ua whetoto a i ai lea tunu. Ma ngā i istanga te pui pui oe. Ai ta lepe ai le nofo le leo le pati le malo na tū nei. Think about it. Mafau fau le lei i ai le menena. Ta upu la walunga o lo tu la i mai nei. Le ai se whātua tuanga le te inga wha pāle mia. Tātou whaatalitali le whono, a le pāle mene le vai asafo. Deals are going to be made, and reels are going to be turning. These deals are most likely to be on the table for negotiations. Veutunga ina la nei. Ne la o nei tono le mauta whono ma le pāne mene o Samoa. Whātula i ei le lafo e le to i ei se whātua tuanga. E tau ave ei e le fionga le sau whapito. Le tofi pāne mia o Samoa. I've seen mai e tau i o le tua fine wa. E anga waa, tali le i atau se vea anga waa. A oa oina, anga waa. Tala whengai. I le vāo fia me, ma le sunga le lauli ma i lātou uma o le ainga whātua tua i le tua Samoa ua tasi, ma le lātou whaafale tui o le mea le nā lātou. O le mea le nā lātou. Sili, sa iai, i le whaa tala noa ina o le mata upu. Se fina ngalo tangata lautele. O le a inga whātua i le tua sa mauta stali le ai. Whai ai la tau le tonu. Ao le whai ala le whono i la songafua. E mua pe whono tai au pe whono se taimi i ale. Ne whionga te mai tai pār mia ma le sunga atu le epa. Ma opo nei o le awhai. Fia me, e te fia wha wau pēr o na avea ma pāle mia o Samoa. Sili le atu le epa.
Ale o le nā fōi o sa noa fōi fia me. Ia tu lepo. Wai ai mai le ngase. O le pati whaapawhai na tū mālo nei. O le ua mana o ave ese i lo to finga le teitai i le whaafare tui. To ave ese ma lo to finga whaapare mia. Ai talu ai. O le to finga whaapare mia. Ele ma whai o na lote se sei vanga nā. Ua whaate e le pare mene. Ma whai e le pare mene se whautuanga i le fionga le whongfta laima le au malu le malo. Ua le o toi whaatua tuaina e avea o se pare mia. A wafo i o le pare mia, ele na o se pare mia o se vaenga whaupwhai. O le pare mia, o le pare mene atoa o Samoa. O le pare mia o Samoa atoa. Ua na o le pare mene foila. E whai ai le i unga le na. O le tātou wōlo lea tala noa i whai numera. Ioi. O le tala noanga i whai numera. Ele lava whai numera a fia me ma i la tau lea o tau muri atuai. Nisi sai o i le tu o le sunga i lauli al mari atoa. Siri tulepa, la me te whiringalo i. E avatu la usfulu ono le iai e whaalava ia o whai numera e whai ele palota i tono le pale mene. Tali fia me au te fia pale mia pea. Whafonga le mai o le conversation ma le fituna inga le la whai wa o whaate ita i atua. Se mea o le ao o iei le tale noanga. Just an imagination of what kind of negotiations and questions and answers that will be presented on the table. Tu ngā tala noanga lea, la kalkalangofu, i la lalkong, ia mai lan mea ngai, wakul mea lea. E mari o ke fia, postala lea lom tua la whai atu lepa, o te fia wha wopea, i lo toe umire, le fau amata, ia le dei tausanga buli o le pāinga, o le tausanga ia o le lofulu odo, tāpenanga, i le whainga palota. Fata ape mal parliament. Ai malia tui. Au mai lau whai numera se ia wha lava i mei. Danga o te leilo whai po o lea le tāpenanga sunga lauri ma lava enga ua iei o. Mai lori o tui o ia le rei. La matou langulango ina. Ia lava le whai numera e wha au wai. Lau pānota. Ina ia tau ave pele tofi pāle bia. Mo le si sfulua masina. Ai o le I fa ta apea mo le whainga pālonta lua sfulu ono. A le mea lan nei u te mana ai lau whionga le Sauwhapito. O te mana ina ia iai di to whinga wha o lau vaenga ma le HRPP. I to tonu o lau kāpeneta le nao le awhai. A coalition cabinet. It was a coalition government. A le coalition cabinet. A le kāpeneta sofatas. E leo se malo sofatas. O le amatou sosoni atu. I le matou whainu mera e pāsia ai pe le pāsia ni tu la fono e te mana o iai, po ni tu la fono fo I e te le fia e pasia. Mātou te langolango atu, I le mātou pānota in demand, pa e mana o mia. But this is what it's going to take. Ai, e tu watu, la utaru sanga yo au tafa I lau fionga te mai tai parvia. Au mai ni tofinga ministers tolu pe wha I le tu o le HRPP. Mala uvaenga wha uwhai. Ona mawhai leo na tātou ngā lulu e whatas. Isi mea. Ai le mawhai isi mea.
O tō wawai, o deals ye masan whai ele tō ina o wawasa māneia, Winston Peters. Nea whai i de lewana whai atu nei na mafua o na maua le national-led coalition government, David Seymour of the ACT Party and also Winston Peters, wawasa māneia, with New Zealand First. Patalo fatu le uso pele, fionga le te paau fui o le ala taua, ai o potea Brent Lafonga, tonu mai pea, malolo. Alolo soi fumaria, o lefe me o toititi tale I tu la iwa, Tuesday night, I Amerika. Talo fatu, ai o potea Brent malolo. Ya te oe, ya male, whaletua, ia whapewhole no whaalo mele ai ngāli, ia whapewhole na i o tātou uso. Sama, toi lau, taua, la fonga lai titi, ia tamai o le ala taua. Mai o ene malai o si wasawe se pa ia whaupapa, mā ngā I le lo I le vau tupua, se ia pa ia tia mati ai tu au, le ala taua le ato le nā. A lele fio ai le au le tonu mai pea. Le si au sa la fai. Talo fai. Alofa te le atu. Le mea le nao le atu. E ai maisi deals maisi mau mea na. O le awhatino. Ai toa watu ala utala le ia te oe li le ala limone. Le tala leo te toe fifa yatu ya te oe. O oe lava le nei e tō tasi, lea ua tupu ai nei le pisa. O le pui puingo oe. Wa le au mai ai, ni leo leo whaapitoa. A o leo te talo atu, I lau fionga le sa whaapito, ma lau fionga le minsta, lau fionga le komisina o leo. Whaafile mbu Samoa. Whaasa o loto a nganga ma loto Samoa. Whai le tō wha Samoa, a le tō wha lea Samoa, o leo ura laulau sa. Alofa ngia. Tu le mea le nai tō te mana na o iai. Ai whai le loto Samoa, ma le while ngalo Samoa, lana tō wha leo ua whaali. Au mai ni leo leo mai sa, mai atunu ui fafo. Once and for all, this case will be solved. But the problem is, you know it's going to be solved by scientific and forensic examination and the whole revisit of the process of this hit and run case that took somebody's life. Ne lala mana o e pui pui le tangata e tōtas. Whaasau loto le tangata e tōtas. Ai whaafale pui pui a tō loto ma nganga o tangata e whiawhi. Lau whionga le tamaitai, pārambia ma lau whionga le sawhapito. Ala whalafa tuna o lo o uma i au au o le whala na oti o oe o le tui atua. Ia mamalu o Samoa i au au. A pe ai lofa mai e ia Samoa. Le tangi atu o le pumate. Whaafile mū ma la vea i Samoa. Mai ni whainga. Le anga o le uta whale o lo o taa pea. E ono tu lai mai ai ni whala vilave. Tātou te lemana o mia. Ioi. Ala le nā. Ole, tangi atu.
E se tātou tālia pe le fono. O le tau fio su enga o oe ma le au mai o leo mai fafo. Leo wa mafua ai ona tapisa sa mua ma fitoto ai. A se sila sa mua ma whaafonga lea tunuu i upu e te lalafo i tangata i au whaasalaunga i e whaiso. E wha maulunga. Eo. Te le mawhau i rope na o ia oe pele ai. E te le mi ngau. Ai atu la fono o le mauta. Tu la fono tu mau a mionga ma winga tawa loa. O sui fai pule. Ele ngata i winga ma me fai tono le mauta. A o le tu fo i maleanga. Ma upu e la lafo. I fafo mai o le mauta. Ia lena. O le taimi na whaato a taunu mai ai ia le whainga malo. Whaatua tua i le atua sa mua otasi. Sa matua whainga ta. Ona whaatea. Ma whaatula i ese. Ia nisi o CEO ma whaululungo ma tā ngā luenga anau o lava. I le lo i sidi sa ia i le nāma i tau. I lātou e whaatu i ese o lātou langona. I le whainga malo fau. Aisea. E o ese atu tu i le epa malana whainga malo ua ova le fast full lua tau sanga. O tau tua pe iai tangata ia. Nā lai o na whaawhainga tā. O na whaatule ese. Ma wha malo lo mai a lato ngā ruenga. Aisea. Tele whaamtalanga e liki mai tua. Tele me le usustai ai ia isi whaurulunga mta ngā ruenga. Langa ua mausali ba mawaa. Le to ina o tui le epa ilana ta inga sayai. Tasi lea vaenga e tō ailo upulou i le sunga tu le epa. Sa mawhai o na ia tau fia le i umaya a o a vea o se teitai. E wha mau popo ai le tino o le malo ma le HRPP mo le tele o tausanga. Ai atato. Ele i ato se tasi o le paia inga. Mua o le tato a inga wha tua i le atua sa mua utas. Ai tala lau tasi lo i le ala vai atu le whaafonga mai le tunu. Aua foi ne i o tau tio, pe au tau whaafonga mai. Ia le a tau sevea o tala noa atu, o le whaasoa atu. Le anga utele o whaitio ina o tau. Na ona o whaataatia atu i luma o tau. Ona o tau sidi ale o tau ia o tau, na mafua i se anei mea. Talo whai ia te utau. O lo tu maupea. Lo utali tonunga. E mawhai. O na toe wha le leia. Le ai ai le tai ao. E wha sino ala ai le tō wha pa ia le tua. Pe a maua le tangata le ana. Lena la vea nei tu au.
Na toi fo'i uma lea nganga e wha mapopo. Mai loai. O le whinaunga len whinau nei. E relate malawa morianga o la uli i le oti le tama lea. Relate i le tua inga lena whai e tui le epa. Iava ele. Mua maliu o whai ilangi. Ai whai mai o va ele o ki ele kamale. Relate malawa i le tangi a le whawhine lea. Le whale tua o va ele. Ai le se mena whai e iang. Relate lea. I leo fufi wha manu ngase o leo tio le tama lea, ma leo lo lau manu ia na tupu ai le whalawila. Toi fwoi bai lau tala le whawhainga tau na wha malo lo tangata sa tai i matanga luenga ma whaululu i matanga luenga le malo. Whaingata ia. Ai se alang nei whaia latu kon kalate. Wha le tula whono, employment contracts. Malo losi atu o latu contracts. A whaia whaamuta e sesi a latu kon kalate whainga ruenga wha le tula whono. E o fo i whinau. A latu wai atau. La la me o le mwhai ai o na whina wina e nisi o minsta o wha malo lo wha malos. Ia. I la uwa aile na ai ai. Tusa o le taui leo o oe te le langlango ina. Ia le tamaita i pare mia. Malana teitai. Se i mai le a amale ponati. O lau tofi minsta. Whaingo fia atu, le se ina o a ma le ponati o tofi minsta nei ma whata atia i le ara. Nai lo le tau mawhai e wha malo lo, wha ululunga o matanga ruenga le malo. I le nawa i tau ina ua whato a ulu fale, ma pale mai le whato tu e le tusa mawatas. Why? It is because of the difference in terms of employment contract law. Aulo spila foi. I le whaavai o Samoa, ma le aia tau o le paramia, ma lana pule whaito tasi. O ie pule le cabinet. Pule aie le teimi tuli e le tangata. Ma se e eilea au lea ma shoota ponato lea. Kako kari e yo bo. O le mele na ai are kari e ke a o. O so se ma is this. Ai tau pe ina whatatia tu whapena. Ina ia mal malama le leile tunu. Au te talo. Tuaina o mai le na aso le whamsinonga. Ma le foi o te whaiatu. Lau toi whai atu foi. E iai le tangata. E mana malama e le whaala velave le nei na tupu na oti e tu au. Na vili sa o mai lava mai sa moa i le pō na tupu e le whaala velave le vave au. Vili mai nei, lan mua vili mai iai. Tali atu le istangata nei, e lona e ele laso tanga. Lua, pea no whai atu. A tupu se whaamlawe eto, you panic. Kwa le mautonu, tete, o susu o vai, o afu lo mua unu ma, susu o malo tino. Su ngai malo ie. Rama isi vezu, When you panic, you will call somebody that you trust and close to you. Whea la o stoa i ai mena. Whea o stoa i ai. La e mau le lei. Phone data and records up on those towers of Digicel and also Vodafone.
O le whaingo fie ia. Nā whapea leo. O tā no so tele le whionga ia le ataua i mta upu le aile. Io o le tātou suenga. Mo ta tau nei o le tātou o au mai. Se court order ma se authority mai le whaamsinonga tātou te o ai su e mea ia. Io. A leo o ta watu. O whapea anei a vili mai sesi mi whapea mai. Ia tau manatu e tauna e sau e whailau mo li maule nā. O le mai mongo le teimi a wafoi. E watu foi wha mai e le wha maonia le mo li mau. E le lava le mo li mau. E le watu le mo li mau. Mo e so e mai telefoni na. A o ai foi sesi o le anu foi wha se se wha mo mongo le telefoni na. Le tala sao le tala le nā Samoa lea matu nei. If you really wanted to solve this case, you will do everything in your power and every strength an inch of your mind. Me uma i lo loto, me lo mafau, me lo malosi, fale tu la fono, me uma nā. E ngapa isu e suenga. Ono le tangata ale nei. Tu au ma le tangata o loo lau manu ia le ingoa. Ma isi e iai o lātou so o tanga i le mea lea tupu. Aia, lai mā puni umangutu. Ofi wha manungase. Ia nai wha whonga mai, lei se tua inga. Ia o wha leo ina se mea, se wanga nāla. Ia wanga i mai ia. Ni su inga. O te tau atu ma le nganga fia ma le wha I will gladly accept the invitation to help out with this investigation. Ia ai tongi mai la lo pasese, tongi mai mea umanal whaleu te nofo ai o, ma sa ta valeu te wherua i ai. Ia. Nobody wants to because they know the truth. A leo te talo atu. I le fionga le te mai tai pale mia, va pe foi le fionga le Minster, o leo, ia va pe foi. Te lenga ia o pāu o le komisina, o tau sila lai e. Le ai ma se manatu e ufufi se mea. Ai sea. O au ma le fionga i le komisina o leo, o le auso. O le uso, o le ainga. O au ma le Minster o leo, o le uso, ma le ainga. O foi ma le tua fine, ma le fionga le sao whapita, o le tua ngane ma le tua fine. Ma lo ma ainga sa le valasi ma sa si tangata. Nena, a o lo o tau mawhai, ina ia mo mori atu le sa vali, e whai ma fonga anga o le atu nuu, le atu lau. Sila le mata upule nei. Le a vea pea maila o Samoa, pe a le tafa ina le ba ilea. Tāna me la tātou o isi bea ma isi polo keti whai ane le mea, a o le tātia i le oti. Wa umana tadu, a o lai puna mai pea, ele. O le toto la le puna pe ele. E mamala lea lava la ua tupunga mai ai ma le tatala ina o apa anufe ia mo whewa. Ioi. Ia lena. La tātou oe, tā le tātou peselea. Ia whatasi e fo i manisi o tātou whasalongo. Le maua le tātou
le tātou malo wa sa tu e whele tātou malo whaalongi le so. Le whionga e te mai tai minsta ya Muripola. Lea sa minsta ya Muripola. Ia ai pe tai ua le maua maiso na vano ono lo whatino ia le latou whamumoe. Leo ua mafuta mai ia lo tua fine. Ia e te vise Ioane. Ia, se tasi foi o te mai tai o lo whautua. E le iuni e tangata whai ngā luenga. O lo whaia le tautua i tangata matua. Ia, whamumoe o lo mo le malosi o le tua fine. Ia, tātou te whailoa iai, ia ma whapena foi. O na whasoa i le tūlanga tā ua. O le soifua taua fiafi o le mamalu o ta mamtina matua o le tunu. Ia, le awa tele ma le whaaloalo e ta wai ma le nganga fifia o whaalofa atu fo i a te oe. Sister e te vise Ioane. Ia, ma whaamanui atu le kirisi masi ua pasi atu. Ia whaapea fo i le tausang fau, whaamumoe sa manuia. Ia lau tausang fau. Ia ma le matalia fo i o tute ma whaiva o le nei tausanga lua o lua lima. Ia, ma whaamanui atu ai fo i isi au tua a, isi au ta ma. Tālu sia sa maua se malo longa lei, tālo whaia. Aia, a whio mai e le tāpuru kalame nei, lau sunga te maitai e te vise. Fionga le ato sa vea malo le soifua malo fueta wa sa ia manuia foile. Kilisimas wale mana te amane sa sa po. Ia. Atala fas foile pa ia male malas las sa molo. Fa fonga mai e mesena yo tato tua amatua. Ia la. Ia la. Sai manuia be o le ro fole atua. Talo vai faftai le tua o mo ful ta filo inga. Sa o feitau i lau i meli oka. Ia le oa ma le mātango fie o mea sa o maua mai ai. Awa o lea tātou te ngāru lue whatasi ma le tōtele o service providers. O le whelanron wa i fo i lao le tāpolo kalame. Lea taimi ma lea taimi. O le au mai o i la tō ia. Nisi e ngāru lue i le uni a le E2. O nisi ngāru lue i le Healthline. O nisi o lo ngāru lue i le uni leo lo o whai ai ia le ngā luenga leo. Whale o tangata mātutua. Ia, ma service providers. Ia. La asa o tamu tanunga ia. O le mela leo ua o whapea la tata la noa ma tā whasoa iai. Ina ia iai ase tā mālo fo i lea vai aso ma lea vai aso. Ona tu watu wai leo le taimi ia te oe. Pe te whio mai i le whaatasi i le whaalua vai aso. Ia ai o le au mai lava ia lisi o i lātou. E mwhaiuna o wala au iai ma tala noa iai. E mwhai ei o na ia amata mai le mental health. Tasi le lava e ngata ua tele. O tele o toi loa le teimi le nei po ei seisi sa mboa. O lo o ngadue ai i le teimi le nei. I le whaalapuputonga le nā o le ngase o le mawhauwhau. Ia, o nisi fo i o tangata o no whanga ia the elderly homes. Le tā ua le nā. Ai, si sao noa i nisi o Fontanga ia wa 40 atu fo i ai lau tō komiti o le uni e awai ia ma nisi o mata upo e tatau o le tala noa i na mo le amatanga fo le neitausanga. Ia whaptai lava mo lau saunoanga sa vea ai le whea sale le tūlea o le sa au no mawalo lau i melian le la a matalo no umili whaalaputonga i pe o dementia ma le Alzheimer Society o le lana refer mai au no mawhai e te mana tala no istangata sa mua whamatala ia mana onga o le tatu pokalame ona refer mai leo au i Middlemore, waile e se lato whalaputonga i South Auckland, e maua i tai Waitaka ma o i North Shore. O le lawa mai le se i whape uma email i atu i a contact i a tangata e maswafo ona i Eastern Samoa le whenganuenga i. Ai maana i o tanoanga le la e
e whaamautu mai whai lātu le tāu o te tano nei o tātu tangata me se lava le tūlea le tau singa o nei o tātu tangata matua. Ai se i umono o tango le e watu nu mera masua whai lātu i antani mai. Ai o le tūlea i le ngaluanga nei tau sanga ia o le te leo ngaluanga wape whaona sila fiolo tālia pia le case lea a le uni ma lātou le service providers po o company e mātou se wheloa i o i le māno ma le courts o no le e tālia se lātou se tāli mai ale employment relation po le ale tāli mai le mātou whaalau i loa le pay equity mo tangata whainga luenga. Ai o lesi mita o pule o telen tula i mai lua vai aso ai le i o Christmas. Sa telo taimi sa mātou whio a iei a mese o atu i Hamilton ma no whanga e se tonu nei au kilani. O no wa tele lava company ma whakapa pistonga wa tipi se tulo po ua whaiti tia ia nei tula tangata whainga luenga. Ale me whaula le wa amata mai vai aso nei. O le watu e titilo o peiwa o muli o mai isi company. O na ele o lava le tupele e mai malo e tutongi mai e lato. O tele i tula le wa watu tangata whainga luenga. Ai le isi tupe mai malo e tongi o le mela le wo iai. O le wa amatanga na sui o mai a roster sana tangata. O le tula isi le ina whainga tai le ngata wa o whaiti tia lato i tula whainga luenga. Awa wa afia mai la nei o lato ainga. Wa le ese taimi e masani ni whaatau e whainga luenga ni si file o nai wa aina i whanau la haiti ma o mena la watupu ma tua i te lea le afianga o ainga ma personal life sa nei tangata ona wa tu mai fo ia company e la tofi ona e fia sefe for the seleni pe la ole tai ole fa ma so phone e ta pena iai wa ani sa wala e so ani tans fainga luenga ia ma una i pel ma lo ma mai la so ia fundinga pe ma mai le tupe mo na tans fainga luenga e te le anga luenga ne tsa sa ma dia ai ole bela na ta wai tele e o foi la i vaenga ia tu te nga lu fa tasile uni em fai foi ona na mia e ta tu te tala no ma fa maru si awai ia i la to o lo nga lu ile vaenga le ai au te fia tala no wa e lua minimum wages ai o le la wa va tu po o fia le wo to fina we ne tau no o ile tongi amata le tula o le living wage lo wa e wa lus full vatsa la masene o le lai fi na wa mata ia avea le living wage ma minimum wage ia ma o va tsilunga wa sa foi pe ma wa tsanga sa living wage ai la vala to tiu te tono fa fainga luenga o le fo yo le ya yo le o le unit tono fa fainga luenga ele nga tsena sala pule mole to tongi lea a o si fo to finga po to tongi pe yo a fainga luenga le weekend pe pole po e fo ia incentives ia tu pe tongi a tu mola so e tele la na maua ia tu pe vaenga le tono le uni a wa o ile ma so ai una ele uni company o le se senga na o nei vaenga ele o le uni o le me la va mai company o le na a la so ia o le tula na e mata te mana na o ia over atu lungo le living wage ma tsino na tele ia tulo living wage le ia tsonga na tanga sfainga luenga lo ia nei o le tasil dava enga o le ala yo le mautonu ia tangata fo ia ona o le minimum wage le sa ia le lava fina wa ia tangata ia le tangata ia fainga luenga ele o ia ni uni a le la wo fatu la mai le living wage which is e matua ta wo tele le los football valu ele to ye ni a mai se ta wo loa ma me fa pena ta wo so fonga a fe la si tai mia e fa ye sa to forno ma fa ye fo ni si industrial action o le living wage e alu ilunga
every year announce ai le aso momo a pelila. Ai foi. Ai si ai lunga ia se tema. Ia o te reiro lawa il mano le ia nei pe wa o le aso momo a pelila le masana na si ai lunga le minimum wage. O le lai fasa tali. Ia o le saab te lea na le ia nei le ngata i tongi a o i tu la na i tangata. O le mea mua mua. Fai i le tau uni ma le tau komiti whafoe. E sui le aso e lo te aile ma ta upu le ma si i lo le minimum wage o le afo le living wage na. Mai i le aso mua mua o apelila. I le aso lua. Man tua foe o le aso mua mua o apelila o le aso tau whavalea. Ia pe o le fa sau le taimi lea e fa salau e le pache de le malo. E sau le lawa fionga le fa vanea mai ka vaenga na. Al paketi fu al malo le te fa o ne toi fai tau ida le so mo mo a perila. Ma mai la a me tato fanonga na yo le malo e sau le ia o tau samno. Na o mata o puta fa valea mata pune mai da so mo mo o a perila. Ja, e whaatu e fo, ja. O lesi me ta ua te le leta tal no, o le wha mautu ina, ma le wha mausali ina o la ngono o tangata, to become financial members of these unions. Nanga iei fo i uni, o lea tutongi i sa o whanga o tangata, ai ao na tupu maini whalau labi, emma tu wā vai tele le lato whi naunga i mata upu, e oa i represent tangata ni, ai sao noa le mata upu le. Yeah, se tā o te lo fo e mawai fo i taimi mato uni pea fiutanga se whasa tali ia swaenga i sanga lue na o man kirisimasi. Ia sa tele fo whase a mai ana a isi fo i members ono o le whainga tā isi taimi. O nei tuaina o isi taimi e maua mai le tusi au nei po tae au le fono. Ona ele o mala malama tata tangata whainga luenga po e mese fo ia members. E yelo se me tupo na longo mai leo mātou e matele i lope ale i longo mai a. O isi la taimi e vili mai, wo te ele taimi o lato was stood down po le si mea. E o ala so le tala noa ma le employer. O na whaile ia, o le telo lato ele malama. Ona na whaile i wa i o e pe saini se pepa, e toi o atu la mātou. O whainga tāle anga lawa o mana saini. O le tūna e wha malama iai. O le tongi lau membership ale uni. E awane i ngalo i fiso sai. Awane e te vili mo mai e le saini se mea. Pe e te le malama fesili mua. E fesili fo ia mātou ie e malama le ngana. What is free to go no ta mo it's not telling not be say on I you start to Samoa. So it depends on the situation why for instance if I ta le meta upu ona onga. Ai paula le mea Oliver ai po ani si awala if so swani tanga le ia maua se tupele le mo ia e sa pena isu se senanga luenga le taimi me le vale na so enga luenga ia o pe le tuna au tele o lo tele ni sanga so lo ai o tele lo ale i cases ia o te fenga ia o ia mama ua ia le tele a fa tsaile li e tele la to sele ni mo tele la to swani ai manesi mea ele ngata le tupe ai awane I lalo lato records ia fianga ina ia wai ai fo ia tu la fono al malo e kavaile area lea pa e confidential ma masaini le ia inga ile ifaiana msa kuma natu la fono ma dia la tawul mele wo ia le tatal nanga awa fina ngone ia o o uni ia e mafaio na tu watu ai foi fo tuanga ia ila tolo fa fonga mai ai mai se so stangata la wa fiala na ngaluenga ina ia sa ili so di stangata me faio na lao because na o mai ia tata you can bring somebody that you feel comfortable with in faio na tala no mapulenga o le to te ia ya lili lava te mana ia foi le mta upule na I feutanga inga ia malia iai. La maura tupe te malolo a tausela wa inga so ni suasa ngā luenga.
ma le reference, le job reference le la au mai. E le o wha mau ina ai i au tō talandoanga, ia po se bea na tu ua i le ngā ruenga me whapena. To give the person a second chance is easy for the employment opportunity. O le sa o le na. Te le lava ia nei tangata fuesta tau tunu ua maua i le tūlea, e whaapea mai le company e le toi mana na au ona o laua whai su enga wa wha mautuina so le tū la whono tangata lea. Ona te tilo no leo mātou, e a whaapea mai lo le la dismiss po la whatea. Ona na wha ngā lo la section 26 le ale mano, e ma whai e na retire, ona na resign. Ai saini le whea ngai ngana, e le ma whai ai ona ave se reference leanga ma company, pa wale me wha e provided company o le certificate of employment e tawa tuai o le tangata le sa whainga luenga i, o la nga luenga le sa whai o le ale umina iai, ai a foi, ai maua foi la lan tu pepe a whape whina malosi, po o e maua o mo foi ana annual leaves po all his or her entitlement la iai, so e leila ai a foi, ai mautino foi mato ai au ili, ma mautino mua, ai le whai unga e tu fatu la SSS. Awai le whape o le tā ua i o le proper process ma toa i au ili mua fatu a mautino ai. Ma di lava, nai lo le. Ia mai o inei, o la e muli lava i le tulafono ma rule of law. Se ilonga lava ua au mai se whai unga o se wha sinonga ua a fia le tangata ma wha maonia lana soli tulafono. Whatu a whaile o se whai unga ele pe o mea kā koule whai Samoa. Oi karo whai a Samoa ioi. E se le whai kā whanongono mo aku i e pāmera. Tato salo le ali e so soan mai a Samoa me se tato ta i matulangolo iai ioi. Ia, le la whaafonga mai le vanga lea. I mea lai tupu Samoa a le tatalanoa ia i le uni ia ma whai unga fo e whai i tangata. A o le i au mai o se whai unga ua wha maonia. E sa ole le, ia. Ole e se sengal na. Ia I pay, it's the same principle and it's the process that we follow through. Ina ia mauti no ai. O lo pui a fo lea ia taul na tangata i lalo le tula whono. Ia ma tau muli le rule of law. Le polea lava le se e tā ua i ona whaalorungia lea ia tau tangata ia Watselus company o lai se tangata whainga ruenga. Ai ona le saola to process le masa na malo e maso cases. Awa o le mea na e tauna anu la le tula whono. Ia wha mautu waima malo i e fo i ia i tangata whainga ruenga mana na ia tā. Mani lava. Ia. Ona o le tātaimi, ai o a mai le tāta mā. Ia o lo manu ia whawhitai lava o le tāpena e malanga mai o le Samoa ia e se unisma se o lato ainga i o titilo atua o malolo mai toina se tilo o fia o atulan whanau. Ia, ala e manu ia lava whawhitai le ali. Malo silto in. Talo whai, vai ela utala malia tātele i tau mawai. O le aso na fi na vara umeli tangata ma uwa mai atu i le telefoni. O le o fa le amena tu ele o. O fa pea ele i vidi mo mas tangata i te au le area code lea. Ai te iwa o tali atu na ua fa alo mali tangata. Ai tala no mai. O se te mai ta i tapo sa. E suafa ia Faustina Sua. E nofo le monastery i Liverpool i the United Kingdom. Ia. Wow. Ioi. A whi maila na tala. O lea ua lua nei tau sanga talu o na nofo i o. Ia ele ini Samoa. Ai ile nofo i le si aso ma ki solo la na telefoni ma. Ai tau ele porkalame ranganga i fo whaiva. Male tano ava. Ia. Ia, nala, ua whai mana porkalame. Ua pei olona a inga le mapu iai, ai ngā lue foi la i le whale o tangata mātua. Talo whai, ia. Ai whamai o le lato i tu a inga lea, ele o iai ni o lato whale i Samoa. Ai ei o lato whale i nei New Zealand.
the elderly Yeah. homes, se manu o lewa na play. A Little Sisters of the Poor. Masalo se mea whapena. Oi. Awa o le telo tau sanga sa o involve vai a o tu lai mai ia. Le sunga ia Ta'asiolo Tam. Yeah, so, yeah. Ia o YMC nā mea ma pese I lea mea ma whaia advertising ma promotions o ma. Aere o Yeah. tata ka koriko. Yeah, Ai oi. ona o le dau nau. Ona o le alofa I le soifua matua mo tātou tangata matua. Ia lea lau Manga maliu. ia. Maliu watu mutu malo ia taa Siolo Tam. Lo Tam. Ia o lea lo whaau lava e lona uso. Ia whapea fo'i le fionga e pesta ta malangi ia tuala. Whai malo Alan Stowers. Ia ma sione fole tua. Ia ma o lea ae mātou te nuti bea I lava. E o mai lava I le aso le dei. E o foi I samato fale I vai loa I samai tai mātua le tu ainga o Maria. Ia e fsasoni atu ai lava le whala tonga le ai. Little Ai sisters. te mo kirisimasi o. So se asu tele ai o tu e whamanianga I samai tai sa e se le tau si. Malo lava mana e tau whala tonga. Ia, le nala, na whamai e lo ma le tamaita ia Sister Faustina Sua. Ia, o na yaso ia na whaalongolongo mai I le mea lo tupu I Samoa. Ia, e ta talo le tai au, le uli ma le po. Ia lo whangia, e le anganga o le atua, ia aua le tu la wha I ta ita I o Samoa ma. Sa ole. O whapela utala. Ia, I le atua fine walwatu nei lona wala aunga na ngaruenga. Ai o lo o tatai mai pea lona langona ma lona nganga I Samoa. Ma mea lo tupu I Samoa. Awa o ngala tato por kalamea leitio. Le nganga ifo, ia whapea fo ia le tano awa maisi por kalamea le ale Radio Samoa. Ua taito o lua ina o ia o se a inga. E kusara pe le masangi a kakou. Ai fe mai ai na o tau loa na o whaalau mai lau numero I lunga lisia so lau por kalame. O tango loa. Tu o ile tusi lalo. Ma bala au mai ai. Ia ai tau alunga mai oe ia le tā por kalame le so whaafti tele mo lo sao. O le a tātala noa pea ma whatu na I le tā por kalame ma tā ma lo fo I lea taimi ma lea taimi. Ina ia whelanu lanu wa I le tā por kalame. Mo le anga I lumana I o le neitau sanga fau lua whelus fuma lima. Ia sauno I o le tupaitai. Ia whaftai lava sa vea mo le avanoa, whaftai fu I mo nei tau sang fo tatou au lia mai, ia tatou talo mo se tatou atunu, a me sena ia tatou a inga lo I Samoa ia mai file mua le atua e tau se Samoa ne vai taimi a me sena io tatou tai whape fwene ia tatou a inga ia manu ia tele foile ngā luenga tau ofisa o le Peuse Ministry e sere tā ua lea o tau leiti o atu I tu e whare lalo langi o lo o ta I to o lua mama wai fo se ta ingana I o tātou tangata lo ngā lue I se tunu o lalo langi e whaftai manu ia tele lawa le tau au whainga luenga me se fwere pūlenga tau ngā luenga ia manu ia fo tāpo karame ne tau sanga ai o te so ta ia tu e abatu ia ingoa manu mera tangata ia a wale po karame se se taimi whaftai lawa sa vea manu ia lawa ngā luenga Pafte tele lava Sister e te vise Ioane, o le a tā whenua I pea, ai mōle te minei wha soifua ia. Ia, so whaia soifua. A soifua. Ia le nasa mō, o mai a tuai, ia le talanoanga fōi, ma le tua whine, ia mai se fōi o lona sao tā ua, I le tātou pora kalame nei. O le nganga I fō whaiva o Samoa, ia mai se fōi o tangata mātutua, pula pula la ngoto, ma tau fiafilo la tu soifua, a o lo o tau mawhai lava, ina ia wha malusi au atu. Ia masa ili fo inisio I lātou, o iei o lātou to mai. Ia e mawhai ai o na wha mnuia ina o tātou tamā, matina mātutua. O leo ua to e sfuru ma le 5 minute o na tāleo le itu lai fitu, o le tātou wō, e tāle pese le wha mnuia tuai I a te oi na ua ngā ngaifo, whaiva o Samoa. I le nei fo I a solulu, o le o ngā tutonu ngā le mū, o le vai aso. O le o nanga
tele lava e ma vai o na tulanga i le soifua mai o tangata Mangala na manaia Hae mai sele mamalu O ia mahau Ia iloa unava mamatau Tau tua nama oe Fautua ngau maia E mo o mia loto e foi mai ma le tau safia E mo o mia loto e foi mai ma le tau safia E tu manu ai lili ai le whenga i ngā ua o siane i lilo vave Pei o se miti po se lia Lo ua lo fa sa fa li lo fa andam na watu ya te o e la ulube Uanga tailo ufa amoe moe La ulupe uanga tailo ufa amoe moe Le ua le mali e vai Si ufufonga fia fa alongo hai Ola wamia o le hanga vai So solo i vio o i le fai ai Na upele ua pole vale Ua e tu i le utale vale Ua e le ona sai Ma fa pale Po so to fita mai le langi Tau sani fukala au Ai ala usuita le faiva o mafau Tanu olo upopole Nei te iua le tau lau Tanu ale upu ale au le Sei fai mai saupu Petua ini mala Petua imanu Sau fona lau pele Tau sinai povai malu Sei inuane ai O tama ole nu Se inuane ai O tama ole nu Si o fonga mātungo fia Lapi Mariner I na ua toes fulmole tasi minute o na tā lea o leitu la. Fitu, ia matawa lunga atu ai fo ia le tātou por kalame. Malo atu I tamam tina mātua fo i o le atunu ma le lātou tāpua inga I le so I maunta malawa. Whale o tangata mātutua, maunta ngase, ia, whaami atu le tua. I lau tau te talo, whai pēr, ma whanau manu I le tua. A wā ta ma whanau le atunu. Ai mai se fo I o tātou te tai sa mo. A wā
Au mutua i o le malama. I le mele tula i mai nei. Le atu nuu e lau vivilu. I le tapo inga ma le whaavai i le atua. Whai ngā tālu sanga. Ia e matuari loa po le ale mere tu. Ia a tātu ono sai pēa. Ma tātu tu watu pēlu mo le tua. E tau alatu i tālu sanga. Ai sau vai o le ola. Kau ke pisa i ngei mea. Ai o le mea moni a ia maua lau malos. Maua lau toa ma lau while mu. Vai o le ola. Nā o tau nuu atu i le tātou maketi mua le nā. I le tātou nofuanga sfuru ma le tolu Lappington Road i Otara. Whafta iatu i le Malta. Lau whionga i le Sawali i tuala ma le whalitua i Apeka. Ma le ainga li. Whafta i le anga le lei o tātou tangata. Alwe vaisau vai ngā. Ngā ila ia lea i le isi tūrangi lea o South Auckland lava. Luas Fubale Lua Templeton Place i nai Glendon Manurewa. Lo i tua fine e ia maari nive. Ia. Nā reta sa wanga. Ia ma le tātou vai nā. O nā ngā ila ia lea. I le isi o tātou maketi. Tātou whale loa le Tasi Market. Le o ngā tonu o le tauranga whatau i Mangere. Alo ele whionga ele whasina ia tole fua, Reverend Larry Tupai Lavea, ma le uso ia whao le tane e Peter Silva. Ai tau walunga lisi a tātou whale o loa, vai wha tātou whale o loa te telena, o lo o iai o ele numera Tasi Triangle Road, i Aukilani i Sisifo i Masi, Grand Market. Watu le whamalo, ma le whaftai i o tātou uso, whasalalau, tātou lo mori le upu ia whanofi le mu wailo tātou ainga whatutu e le tua sa mo o tasi ia ma le atunu o atoa e le na o le ainga o le whatutua a o sa mo atoa ina ia maua le toa fi mali ia le whionga a fonti a o loa o ranga fo i le na ale tātou turisi sa mo mkwa aki ngua i liko kiriri o le sunga e le whatonu. Ia tu le epa whaaftai li o sua. Ia malo atu i ngā luenga le rei o lo whatino. Ia maisi ala leo lo lato tau mo whai e tausi le whire mo. Ai le o le gaslighting ma le me o le kukuaf. Wha umatu. Ia le tātou pole kalame. Ma wha amdi atu le tunu umo auto umo lunga le ale tele. Tau nuu mo le saunga le mū le lei i o tātou ainga, i Malta, ma whanua, ma lawa. Ia, tā pena fo i se tau mawhitanga le whiawhi, whainga tauranga, ia ma whaata oto tō whanga, ma moe whire mū le lei, i kou whare, moe lo. Nenga lo le whēr wa i soro le pō, ma le kau ai o e kangaka. Le atou sa vea le nei, o sau seu whanua. O le ave ta vale o le fiafi. Ia. A mangalo se leo le au nei tātou whenua i le asoa tai au. Whatunga a le whiunga tomla tai siaki la pana po Jack Laban o tele tausanga. A le o toe au mai. E le kolisi Waimaunga College i le whale Waimaunga matui sa mau.